आयच्या दिसाच्या मागण्याचेर देव जीवित म्हाका आयच्या दिसाच्या नव्यानाचेर विसाचेर आमोचेर आमा समेस्तांचेर हांगासर हजर येवच्या सर भक्तीक पावडत्यांचेर आमच्या कामा वावरांचेर आमच्या योजनांचेर आमच्या पिढेचेर आमच्या पातकांचेर आमा समेस्तांचेर तुज्या पवित्र आत्म्या धाड म्हाका कष्टांतल्यान तूं सवकास आयला बोय रडतेल्यांक तूं बुसवून तुला बोय कष्टांतल्यान तूं सवकास आयला बोय रडतेल्यांक तूं बुसवून बोय तकलेल्यांक तूं विशेला बोय काळजांची तुज्या मोगान भेट पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देव कम होली स्पिरिट आमची पातळ भोगोस सक्तीन म्हाका उजवाडाक धैर्य देव बुजवाण देव विरांत पयस करूंक पवित्रात्म्या देवोन ये मोवे जीवित म्हाका लाडून ये हालेलुया 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 पवित्र आत्म्या म्हजेर देवरी आमा समेस्तांचेर देवरी तुजे उतार प्रगट करूं तुजी स्तुती करूं तुका वाकण तुका महिमा दिवून आमची पातकां भोगसून आमची जिवीत पवित्र करूं भाग्यवान करूं आमचेर तुजे आशीर्वाद घाल हालेलुया 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 नमन बरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या नमन बरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुष्य नमन बरी कृपेन भरलेले समीदेव तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव फळ जो क्रिश्चन जेजू भगवंती मरिये देवाचे माय आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनुष्य महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या भाग्यवंत लोरेसा आमा बसत विनंती या पवित्र तळाच्या पात्रोन भाग्यवंत लोरेसा आमा बसत विनंती भाग्यवंत जुजे आमा बसत विनंती भाग्यवंत जुआंव बाउतिस्ता आमा बसत विनंती भाग्यवंत स्टेफाना आमा बसत भाग्यवंत मतियासा आमा बसत भाग्यवंत परपेटुआ आमा बसत भाग्यवंत फेलिसिटा भाग्यवंत आग्नेसा भाग्यवंत आंतोनी भाग्यवंत जुथा देवा भाग्यवंत जुआंव पाउल दुसरो भाग्यवंत मदर तेरेसा भाग्यवंत रीटा भाग्यवंत दोमिंगा भाग्यवंत जुआंव बाउतिस्ता भाग्यवंत सेबेस्टियान भाग्यवंत अगोस्तिनी भाग्यवंत जुआंव फ्रांसिस्का भाग्यवंत मोरी मगदलेना भाग्यवंत जुआंव मोरी बियानी भाग्यवंत इग्नेशियस लोयोला भाग्यवंत मदर तेरेसा भाग्यवंत फ्रांसिस सावेरा भाग्यवंत फ्रांसिस असिसी हालेलुया 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 आमच्या सोम्याक आमच्या मदें स्वागत करया दिमी घालया पवित्र आत्म्याची कृपा मागल्या आमी संत भक्ताची मजत मागल्या हे नव्यान यशस्वी जावंक नव्यानाचो फळ मेळोवंक पवित्र आत्म्याची कृपा मेळोवंक धैर्य आनी बळ मेळोवंक सकत मेळोवंक भगवंत हप्त्याक आमी पांय दवरता आज जायत्या गेडे सर्व धार्मीक आनी याजाक सांगाता मेळटात त्याला बेंजार आसात पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर याजाकां पासत आमी मागया
सर्व याजकां पासत दिएसीच्या आनी तशेंच धार्मीक याजकां पासत आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा आमा सोमेस्तांचेर देवन येवच्या पासत आमी मागया आनी आमचो एकवट क्रिस्ताते पवित्र सभेते गट आनी बोळ जावंक आमी सोमेस पवित्र सभेचे सांदे जावची येतना पवित्र सभा बोळादीक जावच्या खातीर आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर सर कार्दिनाल पात्रियेक बिस्पां खातीर आमी मागया देवाच्या पवित्र आत्म्यान आमी भरता आसतना हांगासर सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमचे मदें स्वागत करया तोच स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां बळवंत करूं कृपेवंत करूं आमच्या कदकाय निवारूं आमकां जायची कृपा फावो करच्या खातीर ताची आदार मागया कोंकणी भक्ती गिता बुकांत पान संख्या 286 ಇನ್ನೂರ 86 देवा तू होरो रस्ता मोसो दनी करो सगळ्या कासा मोगू तुसो हावे सदा करो पावो मोगा देवा तुझ्या काळी मोची तुका दिता मोगा देवा तुझ्या काळी मोचे तुका दिता इतलो मोगू मोसो केलो म्हाका रस्तो म्हाका पोस्तो हय मोसो आपरा सोस्तो एको डातो एको राखलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळी स्मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळी स्मोचे तुका दिता सोम्या जेजू या पवित्र सक्रमेंतांत तूं हजर आसाय तुका जावं अर्गां तुका जावं होगळाप तुका जावं महिमा सोम्या आमी किरकोळ आमी अस्कत आमी पातकी आमी नाफाव जाल्ली ह्या घडये तुका आराधन करूंक फावो तुज्या वर्त्या वडविकाये मुखार म्हजी किरकोळ जिणी अस्कत जिणी तुका हांव भेटोवन दिता जेजू म्हज्या पाताक रडोन पब्लिकान बरी हरदें बडोवन हांव तुज्या मुखार आराधन करूंक हांगासर हजर आसा हांगासर म्हजें काळीज
म्हजे दुखांनी भरलें काळीज, पातकाच्या कोणात असलें काळीज तुका भेटोवन दिता जेजू. तुका जावं मान आनी होगळाप. ह्या किरकोळ भक्ताचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. तुजी बिरमोतीची काकुलतीची दिश्ट घाल जेजू. हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक तुका समर्पण दिता ह्या घडये. हर एका किरकोळ मनशाक तुका भेटोवन दिता. नांव फावो जाल्यार आमकां ह्या घडये तुवें हांगासर हाडलाय. आमची जिवीत, आमची चिन्नां बदली, आमची काकुळट कर. आयच्या दिसा हांगासर जावचें नवें आराधन, मीस, बलिदान तुका भेटोवन दिता. हर एकल्याचेर तुजे आशिर्वाद घाल जेजू. दया दाखय, काकूल दाखय. तुझ्या रक्तान, तुझ्या मांसान म्हाका पोसला ओढा मोगा मोचे खातीर कुर्सा मेलो सर्गा गायची म्हाका केलो मोगाळ देवा. तुझ्या रक्तान काळीज मोचे तुका दिता. मोगाळ देवा तुझ्या या सक्रमेंतांत हजर आसच्या जेजू. आम सोमेस्तां खातीर हांव मागतां. कशें तुवें त्या सिसां खातीर तुवें मागलें की कशें म्हाका तुवें मायमे बरीत केलोय तशें तांकां मायमे बरीत कर. कशें म्हाका तुवें कुरपेन भरलोय तशें तांकांय तूं कुरपेन भर म्हणून आज ह्या मागण्यांत आम सोमेस्तांक तुज्या कुरपेन भर म्हणून तुका आमी आराधन करता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या हर्षितांव तुका सोम्या जेजू. हर्षितांव तुका जय सोम्या जय तुका सोम्या जेजू. जय जय तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. जेजू आमचो सोम्या. जेजू आमच्या सोम्या आनी आमच्या धन्या आनी आमच्या धन्या आमच्या दिसपडत्या जिविताचे कुरीस आमच्या दिसपडत्या जिविताचे कुरीस घेवन तुजे मुखार घेवन तुजे मुखार आमी आयल्यामो. आमी आयल्या पवित्र स्नानांत पवित्र स्नानांत तुज्या सवे तुजे सवे आमकां एक केलाय. आमकां तुवें केलाय. आमचो दिसपडतो कुरीस घेवन आमचो दिसपडतो कुरीस तुजो घेवन पाटलाव करूंक तुजो पाटलाव करूंक तुवें आमकां उलो दिलाय. तुवें आमकां उलो दिलाय. तुजो संपूर्ण संपूर्ण काळजान पाटलाव करूंक काळजान पाटलाव हांव करूंक आशेतां. हांव आशेतां. दिसपडत्या जिणेच्या दिसपडत्या जिणेच्या विविध संकश्टांक विविध संकश्टांत कुर्सा आनी समस्या मध्ये समस्यामध्ये हांव सांपडताना तुजो दैवीक आधार सोदून तुजो दैवीक आधार सोदून तुजी मजत मागून तुजी मजत मागून तुजी कृपा मागून तुजी कृपा मागून तुजो मोग आशेवन तुजो मोग काकूळ तू बगूंक तुजी काकूळ बगून ह्या घडये हांगासर हांव तुका आराधन करतां. म्हज्या मोगाळा जेजू म्हजे ते तुजी काकूळ दाखय. म्हजे ते तुजी काकूळ म्हजे दाखय. बिरमत पाव म्हजे ते बिरमत पाव म्हजे पाताक हांव तुका समर्पितां. म्हजे पाताक तुका हांव म्हजे समर्पितां. कुटाम हांव तुका समर्पण म्हजे दितां. कुटाम तुका समर्पण म्हजे दितां. जिणी हांव तुका समर्पण म्हजे दितां. जिणी तुका हांव समर्पण म्हजे दितां. कश्ट तुका हांव समर्पण म्हजे दितां. कश्ट तुका हांव समर्पण म्हजी दितां. बेजाराई तुका समर्पण म्हजी दितां. बेजाराई तुका समर्पण म्हजी दितां. इराराई तुका समर्पण म्हजे दितां. इराराई तुका समर्पण म्हजी दितां. बिरान तुका समर्पण दितां. म्हजे बिरान तुका समर्पण हे दितां. जेजू हे जेजू तुज्या दैवीक सत्तेन तुज्या दैवीक सत्तेन तुज्या दैवीक कृपेन तुज्या दैवीक कृपेन म्हजे ते म्हजे ते परिपूर्ण परिपूर्ण बदलावण जावंक बदलावण जावंक कृपा येवंक
कृपाये तुझो मोग करूंक तुझो मोग करूंक म्हाका फावो कर म्हाका फावो कर, जेजू जेजू. म्हजी अस्काचिणी म्हजी अस्काचिणी बळवंत कर जेजू. म्हाका भाग्यवंत कर भाग्यवंत कर. म्हाका कृपेवंत कर कृपेवंत कर. हे जेजू हे जेजू. म्हजी काकूत कर म्हजी काकूत कर. दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता. दाविदाच्या पुता. म्हज्या जेजू म्हज्या जेजू. आमची बिरमत आमची बिरमत पाव. हांगासर येवच्या हांगासर येवच्या. सर भक्तिकांचेर सर भक्तिकांचेर. सर भावार्थ्यांचेर सर भावार्थ्यांचेर. सर भाव बहिणींचेर सर भाव बहिणींचेर. तुझी दया दिश्ट घाल तुझी दया दिश्ट तुझी घाल. खुशी वयतर तुझी खुशी वयस जाल्यार. सगळ्यांक बरें कर जेजू सगळ्यांक बरें कर जेजू. सगळ्यांचेर दया दाखय सगळ्यांचेर दया दाखय. सगळ्यांचेर काकूळ दाखय सगळ्यांचेर काकूळ हे दाखय. जेजू हे जेजू. दाविदाच्या पुता दाविदाच्या आमची पुता. बिरमत भाव आमची बिरमत भाव. आमची बिरमत भाव आमची बिरमत भाव. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता 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 म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुज्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया तुझ्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता सोम्याची स्तुती करया ताका आराधना आनी महिमा फावो ह्या थाबोर दोंगराचेर आमी आसाव सोम्या सांगत आसाव ताका वर्णूंक ताका आराधन करूंक ताची स्तुती करूंक ताका वाकडूंक तो आमचो मोग करता आमकां सोण घालना आमकां तो बिलकुल सोण घालचो ना ताची काकूळ ताची दया आमचे वयर तो दाखयता ह्या घडये सोम्याचेर दया दिश्ट घालया ताची बिरमोदेची दिश्ट आमचेर आमी मागया आनी ताचे व्हडपण आमी नियाळया आनी ताका आराधन आनी स्तुती करया दैविक सोबुदान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता दैविक सोबदान स्तुती करता सगळ्या सत्तेन हांव गायता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत पावता पर्यंत म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवाची स्तुती करूंक आंज बडव्या सांगता आमच्या भाग्यवंत पात्रोन लावरेसा सांगता आमच्या भाग्यवंत मोरये सांगता सांता भक्ता सांगता ह्या आईन वेळार सोम्याची स्तुती करचे भाग म्हाका आनी तुका फावो जाला दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय भावार्थाच्या दिश्टीन सोम्याक आमी पळयत हांव आमच्या सोम्या मोदे हांगासर आसाव थाळयो पेटोवन आराधन करून महिमा करून ताका स्तुती करया आमची स्तुती ताका पावों दी आनी ताची कृपा आमकां लाभों दी ताचें बळ आमकां मेळों दी म्हूण मागया शोभा बरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव आसता शोभा बरी हांव स्तुती करता दावीद बरी हांव आसता म्हजो जीव आसता पर्यंत तुज्या रसांत
सोम्याक जाऊ दे वंदन स्तुती तुझी स्तुती करता देवा तुझं करता पिढेस्तोनी देवाची स्तुती केली भक्तिमेवान देवाची स्तुती केली समारियेच्या स्त्रियेन देवाची स्तुती केली पाऊलान स्तुती करताना बंदिसाळा उक्ती जाली आज आम्ही हांगासर स्तुती करताना आमचे तेसले सर बंदड सुटका जाऊ दे पातकाचे बक्षणे मेळो दे पिडा शिडा गुण जाऊ दे बरी भलायकी मेळो दे पातक्यांक सुटका मेळो दे दुश्मनांचे बळ नाश जाऊ दे आणि देवाची स्तुती करताना या पवित्र थळार बरेपण जाऊ दे म्हणून आम्ही मागया बोरी बोरी हांव स्तुती करता पावला बोरी हांव मोग करता बोरी बोरी हांव स्तुती करता पावला बोरी हांव मोग करता जीव आसता पुर्या तुझ्या रसात पावता पुर्या म्हजो जीव आसता पोरया तुझ्या राजात पावता पोरया देवा तुझो स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता म्हजो जीव आसता पोरया तुझ्या रसात पावता पर्या म्हजो जीव आसता पर्या तुझ्या रसात पावता पुर्या सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या सोमिया तुझ्या रसात पावता पर्या हालेलुया हालेलुया आमच्या देवाचे थंय उस्ते पावू दे हालेलुया आमची काळजां उबार आमचे मन उबारया हालेलुया आमची काळजां मना सोम्याक उबारया हालेलुया आमचे कुटुंब आमची पिडा आमचे कष्ट आमची दुःख आमची बेजाराय आमची भिरांत आमचे असमाधान आमची इराराय सगळे सोम्याक उबारया सोम्याक आमी समर्पण देवया स्तुती करताना आमची पिडा शिडा गुण जावं बरी भलायकी समाधान मेळो सगळे दुश्मनाचे बळ नाश जावं दे हांगासर उजो दिल्ल्यांचे बळ भस्म जावन वचो दे या थळार बरेपण जावन देवाची स्तुती कर दे हे देवा तुका स्तुती जावं दे हालेलुया 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 हाला 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 शिरा हाला बला 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 Yeswe mighty power of Jesus touch with the mighty power Lord may our Lord be glorified may your name be glorified may your name be glorified देवाची स्तुती जाऊ देवा कारका जाऊ देवा कोकलाप जाऊ दे देवाक महिमा जाऊ दे देवाक स्तुती जाऊ दे ये जेजू हांगासर कष्ट जाल्ल्या मरे पात हांगासर कितें आडकळी जाल्ल्या मरे पात हालेलुया 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 व्हडल्या तळा स्तुती करया थाळयो पेटोवन देवाक काडया थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस एडोर यू जीसस लव यू जीसस स्तुती करतना सगळें बरेंपण जातलें हालेलुया म्हज्या भाव भयणीनो येवच्या हप्त्यांत आयतारा फाल्यां परवा आयतारा हांव भाग्यवंत हप्तो आमी सुरू करता वायन वेळ आनी थोडे दीस उरल्यात जेजूच्या जिवंतपणाक आमकां आमी तयार करूंक देखून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो फकत पातां काण उडोवचे खातीर जुवांच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 5 आमी जाणाव पातां काण उडोवचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हणून आमी जाणाव
परतून मुंदरून व्हरतात अध्याय 3 वळ 8 जेजू ते कसलेच पाताक नातल्या वरवीं आमकां पातकान तावन सुटका जावंक जालें मुंदरून आमी परत वाचता पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्याक विरोध वेचें देवाच्या उपदेशाक विरोध वेचें देवाच्या मोगाक विरोध वेचें देवाच्या काकुळतीक विरोध वेचें देवाची काकुळत बोगना जावची देखून हे 40 दीस आमकां जेजून दिल्ले आनी थोडे दीस उरल्यात फकत थोडे दीस ह्या थोड्या दिसा फुडें आमी एक बरी बागेवन जिणें जियोंक पास्क उतरोण आमच्या जिवितांत जावंक आमी मागा जाय मनशाक आपूण कित्याक पातकान पडटा म्हणून कळीत आसा जाय आमी अंतस्करणाची जडती म्हणटा मनशाक कळीत जाय जाय कित्याक तो पाताक करता म्हणून काल्या खातीर पाताक करता जर तर तो रागान भरता मोसरान भरता स्वार्थान भरता सोरता या पोटी मारता या साडयो सांगता या कोबरो करता या आनी खंयच्याय बंदडेंत बांदपासांत वळाक जाता तर जाल्यार ताका कळा जाय आपूण पाताक करता आपूण सूख करता आपूण देवाच्या विरोध वेता आपूण देवाच्या मोगा विरोध वेता आपूण देवाचो कायदो मोडटा म्हणून ताका कळा जाय देखून पवित्र आनी भाग्यवंत जिणी जियोंक देव आमकां आपयता देखून बाप म्हणटा जसो हांव पवित्र तुमी जाय जे पवित्र जसे हांव भाग्यवंत तुमी जाय जे भाग्यवंत देखून ह्या भाग्यवंत हप्त्यांतपणी आमी भाग्यवंत पवित्र जिणी जियोंक कृपा मागया आमी कित्याक पातकाक पडटा सबार कारण आसात आमी ते समजोवंक प्रयत्न करीचे आमी आदावतान आयिल्ल्या संवसार असो तो पयलो बापूय आमची फळां आदावंतय आसात आमी राग करचे मोसर करचे हगे करचे आविदय पड दाखोवचे कालतेपण ना दाखोवचे समाधानी ना जियोवचे स्वस्तिकाय ना जियोवचे हे सगळीं फळां आदावंतावन आयिल्लीं जे कितें आमी अस्कत वय एक ना आनी कितें तरी परत परत आमी पातकांत पडटा कुमसार जाता पतकांत परत्यान परत्यान पातकांत पडटा आमी ताचे फांटे जावन आसा आदावच्या पातकाचे फांटे या आदावचे फांटे जावन आसा जाल्ल्यान ताचे बरेच आमी आविदेयपणाक योग्य नतले अयोग्य जावन फळ दिवंक शकता राग मसोर द्वेश हगे झगडे लढाई वद्वरण पुरपुरे असले पुरा पातकांत पडोवंक साध्य जाता देखून रोमाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र रोमाकारांक बरयल्लें पयल्या पत्रान अध्याय 1 वळ 28 देवा विशीं जाणवाय जायची आमकां अध्याय 1 28 देवा विशयांत आमकां जाणवाय जायचे कसली जाणवाय जायचे ती समजुया ब्रदर वाचता रोमाकारांक अध्याय 1 रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 28 पयलो अध्याय देवाची खरी वळख तांचे मतीन व्हरूंक तांणी इन्कार केलें देखून देवान तांकां मती भ्रश्ट जावंक सोडून सोडले देवान ताची कळी वळख तांणी इन्कार केली देवाची खरी वळख देवाची खरी वळख करूंक तांणी इन्कार केलें देखून तिरस्कार ते परिजेव शास्त्री आयच्या सुवार्थेन ह्या दिसाचे सुवार्थेन ते परिजेव शास्त्रीन तांणी केंडलें तो देवाचो पूत म्हणून वळखूनात आमी आब्रामाच्या संततीचे म्हळें आमकां आसा आब्राम देव म्हळें देखून देवान तांकां मती भ्रश्ट केलें मुंदारून हाचे वरवीं ते अनुचित चालीचे जावंक चालीचे जावंक पावले देखून ते अनुचित चालीचे तांचे कॅरेक्टर तांचे बिहेवियर सगळे बदलाले राग मसोर द्वेश हगे पुरपुरे झगडे लढाई हे सगळे आयले
सर्व तराच्या कोटेपणानं अन्यायानं आपस्वार्थान आणि जिद्दान ते भरून आसात. देवाची खरी वळख आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची वळख ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूची खरी वळख समजूंक वळख धरूंक कुंभारान जेजू आसा म्हणलें ते बावडत जियोंक पवित्र बायबलान देव आसा देवाचें तें उतार म्हणलें तें नीज म्हणलें समजूंक मागण्यांत देव आसा म्हणलें आमकां खात्री जायनासतना तिरस्कार करता आमी. हें सगळें आमकां देवाक तिरस्कार करता अशें जाल्ल्यान मनीस कितें जाता आपस्वार्थान भरता मोसरान भरता रागान भरता जिद्दान भरता म्हणून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत साम पावल म्हणटा मुंदारून मोसरान खुणयांनी सगळ्यांनी कापाटीपणान आणि हग्यान ते बुडोवन गेल्यात. मोसरान खुनयान झगड्यान लढायन ते बरोवन गेल्यात. ते खबराळे छडयाळे ते खबराळे जातात साडयाळे जातात देवा कांटाळ्याचे देवा कांटाळ्याचे जातात गरवी हंकारी आपली बडाई उलयताले वायट आकोटलेल्या नव्या वाटांचे सोदण्यार असलेले माय बापाक काल जायनातले. हे सगळे 10 उपदेश रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तुमी वाचा. अध्याय 1 वळ 28-31 बायट करा आज ह्या दिसांनी भाग्यवंत हप्त्यान सगळें आसा. आमचे जिणेन कसले आमी नालिसायेन पडटा पातकान पडटा एकच कारण देवाची खरी वळख आमी धरिनातल्या खातीर सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून पातयेनातल्या खातीर याका याजाका मरिफात जेजू हाजार आसा म्हणलें पातयेनातल्या खातीर पातकाच्या सक्रामेंता मरिफात सक्रामेंत प्राजताच्या सक्रामेंता मरिफात नीज जेजून आमकां बक्षिनातलें म्हणलें चिंतल्या खातीर देवाची काकूळ तूं भोगनातल्या खातीर थंयसर हांगासर एका भावा भयणी ते तोय तांतूय देव आसा ताच्या काळजान देव आसा म्हणलें समजनातल्या खातीर असलें पुरा साडयो कोबरो मोसराळय आनी देवाची कांटाळय सगळ्यां तूं हजर आसा. आनी उपरांत कितें माय बापाक काळजानातलें मुंदारून अल्पेमतीचे दिल्ले उतर पाळी नातलेले हेरांची दया माया वा काकूळ तूं कोण वळायत नातलेले आमचे जिबेत हेरांची दया माया धाड्डे जाल्ले काकूळ नातले म्हस नातले मोग नातलेले अशें जावन आसात म्हणटा पाताक केल्ल्या मरिफात देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ಎಂತ ವಾಶ್ಯ ಆಮಿ ರೋಮಾಗಾರ ಬರಲತ್ತೆ ಪತ್ರಾಂತ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಓಳ್ 28-31 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ तुमका परत वाचा परत्याक ते वाचा आनी ह्या मरिफात आमकां ह्या बागेवंत हप्त्यांत एक होमवर्क उपरांत रोमाकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत 15 सुनवेता अध्याय 1 ಓಳ್ 21-23 म्हणसर अध्याय 1 21-23 देवाक ते वळखतले जाल्यारी आमी सोम्या जेजू क्रिस्ताक ह्या सक्रामेंतांत आसा म्हणून पातयेले जाल्यारी तो देव म्हूण ताका पावो तो मान दिवंक वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें. त्या जेजून इतली आयच्या सुवातेन पळया जेजूक ते कितें केलें तांणी इतली जेजून अजापां केल्यारी हांव देवाचो पूत म्हूण सांगल्यारी हांव देवातावन आयला म्हळ्यारी हांव आनी बाप एक म्हजेच तकी हांव कितेंच करना बापान म्हाका दिल्ल्या ते पदवेन हांव करता हें सगळें सांगल्यारी ते परिजेव ते शास्त्री ते जुदेव देवाक तांणी इन्कार केलो. तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें. तशें जाल्ल्यान तशें जेजूक तांणी इन्कार केल्ल्यान तांचें चिंताप व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंकरान भरल्यो. तांच्यो दाड्ड्यो मोती अंकरान भरले. आपुणूच बुद्धवंत म्हूण लेखलेले ते निजायकी पिशे जावंक पावले. जेजूक तांणी इन्कार केल्ल्यान इतले रेतेऱ्यो इतले शर्माव इतली नोवेना इतले आमी मागोन इतलें सांगोन इतले देवाचे उतार दिल्यारी इतले देवाचे उतार प्रगट केल्यारी तांचे पॉझिटिव्ह चिंताप बरें नातल्या देखून इतलें सांगल्यारी तांचे बरें चिंताप आसलें देवाक तांणी इन्कार केल्ल्यान देवाक तांणी अपमान केल्ल्यान
तांचे मत पिशी जाले. उपरांत तांणी अमर देवाची महिमा विनाशी मनशांच्या, सुकण्यांच्या, मोणजंदींच्या आणि जीवदळींच्या रुपण्यांनी बदलून घेतली. देवान तांकां दिल्ली अमर देवाची महिमा, देवाक परगटूंक, देवाक वंदन करूंक, देवाक मान करूंक, देवाक महिमा दिवंक दिल्लें. तांचे चिंताप कितें जालें? कुड्ड्या देवाक, कालकुडा भुताक, अन्या देवाक, पितीसपणाक, वास्तूच्या फाटल्यान वचून, नाना तराच्या कोट्या चिन्ह आदारून, नाना तराचे देवाची पुजा आचरून, भटां लागीं, मुस्लिमां लागीं तांच्या कश्टा वेळार धांवून, नाना तराचे मन जाती, स्वरूप, नागदोश अशें म्हण चिंतून सगळ्याक तांणी तांचें जिवान होगडायलें म्हणटा देवाचें उतार. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र वाचा, अध्याय 1, 21, 23, 21, 23, 25 to 28 to 31 हें तुमी वाचा आज. परत परत वाचा. कित्याक? देवाक आमी इन्कार केल्ल्या देखून, देवाची जाणवाय आसल्यारय ती जाणवाय आमी पाळली नासल्या देखून अशें जाता. देखून परत सत नेनासतना पडकिऱ्या देवाक आमी आराधन करता. जुआंवचो वांजेल अध्याय 8 वळ 10 आनी 2 आनी 40 आनी 4, चॅप्टर 8 32 वळ आनी 44. हे आयकून जुदेव म्हणूंक लागले, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जावचें ना. ना ना, into chapter 8 verse 32. तुम्ही सत जाणां जातल्यात, तुम्ही सत जाणां जातल्यात आनी सत तुमकां सुडका दितलें. सत तुमकां सुटका दितलें. सत तुम्ही जाणां जातल्यात. तुम्ही देवाची म्हणून, तुम्ही म्हजी म्हणून हो सगळो संवसार आसो सैतानाचो जाल्यारय तुम्ही म्हजें म्हणलें जाणात, आमी देवाचें म्हणलें जाणा. देखून म्हणटा जुआंवच्या वांजेलांत, हो सगळो संवसार सैतानाचो आमकां ताळणी हाडटा, आमकां नाका जाल्लें पुरा करता, हळे उजो दिवंक सोदता. पर आमकां उजो दिलो हांगासर 7 पटी 9 पटी उजो दिलो ह्या पवित्र तळ्यार. हें पुरो सैतानाचीं कामां जाल्यारय आमी देवाची म्हणलीं जाणाव. आमी जाणाव देवाची सकत आसा म्हणून, आमी जाणाव देव आमकां पळयता म्हणून, आमी जाणाव देव तांकां पळयतलो म्हणून, आमी जाणाव देवाची कृपा आमचे ते आसतली म्हणून. देखून सत तुमी जाणा जातल्यात, सत तुमकां सुटका दितलें. देवसराची पिळगी तुम्ही, 44 देवसराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायचे अपेक्षे प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. देवसराची पिळगी तुम्ही तुमच्या बापायच्या अपेक्षा प्रमाणे सोलोंक तुमकां खुशी. तुमचो बाप म्हळ्यार तो लुसिफेर. लुसिफेराच्या अपेक्षे प्रमाणे, ताच्या आशे प्रमाणे, ताच्या ताळण्या प्रमाणे, ताच्या वडण्या प्रमाणे तुमकां सोलोंक खुशी. पियोंक, गम्मत मारूंक, झगडें करूंक, लढाई करूंक, राग करूंक, मसोर करूंक, साडयो सांगूंक, कोबरो करूंक, साडयो आनी कितें करूंक, हें पुरो तुमच्या बापायच्या अपेक्षे प्रमाणे. तुमचो बापूय कोण? तो लुसिफेर. सुरवेर तावनूच तो एक खुनीघर, तो केदींच स्वताचे पक्षे करना. सुरवेर तावनूच तो खुनीगार, तो लुसिफेर. सुरवेर तावन तो पातकी. देखून जुआंवच्या पत्रांत आमी वाचता, देवसराचे गुलाम. कोण पाता करता तो देवसराचो गुलाम. कित्याक देवसर सुरवेर तावन पातकी, सुरवेर तावन तो खुनीगार म्हणटा जुआंवच्या वांजेलांत. कित्याक सुरवेर तावनूच ताचे ते सत म्हणलें ना, सत ना. देखून आमकां हांगासर हांगासर बरेंपण जाल्लें पळोवंक सकनांतल्या देखून फाटल्या दिसांनी उजो दिलो. आनी की ताच्या पोटांत उजो पेटता, मोसराचो उजो जळटा देखून हांगासर ताणें उजो दिलो. तो फोट उलयतना आपल्या सैम प्रकारच उलयता, कित्याक तो फोडकिरो पोटीचो बापय. तो उलयतना आपल्या सैम, ताचें सैम कसलें? ताचें सैम पोटीचें, ताचें सैम मोसराचें, ताचें सैम पातकाचें, ताचें सैम पाडकरचें. आनी तो उलयतना सगळें पोटीत उलयता. ताचें सैम तें देवसराचें सैम तसलेंत सगळीं ताचे तावन येता.
जे कितें आमी राग करता मोसोर करता हग्यांक करता आनी मोसरान भरता हग्यान भरता उजो पेटयता हें सगळें देवसाराचें सैमातावन आयिल्लें देवाच्या सैमातावन न्हय रक्ता मासा प्रमाणे आयिल्ल्या शिवाय पवित्र आत्म्यातावन न्हय म्हणटा देखून कित्याक तो पडकिऱ्यांचो बापूय तो समजलें म्हूण चिंता देखून मोगाचे भाव पिडीन हो बागेवन तापतो रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 21 तावन 23 25 तावन 28 तावन 31 हें तुमी वाचा आज मागीर जुवांव सोवांजेल अध्याय 8:30 to 44 ह्या बागेवन तापत्यान तुमी नियाळ करा आमी देवाक स्तुती करया गावया एक गीत चड आनी चड देवाचो मोग करूंक आमकां कृपा मेळच्या खातीर मागया उबे रावया आमी एक गीत गावया आमकां ह्या बागेवंत हप्त्यांत पांय दवरता आसतना आमकां जाय जेजू ताचो मोग करूंक ताची स्तुती करूंक पडकिऱ्या बापाय सरसी आमकां वसना जावंक त्या पडकिऱ्या बापायचे सैमत प्रमाण आमी जियेना जावंक परत परत आमी पातकान पडना जावंक आमकां स्वताचो बापूय जावन आसच्या जेजूची कृपा जाय जेजूच्या कृपाय विणें आमचें जिवीत रितें जेजूची काकुळट ताचो मोग ताची दया ताचें बोगसाणें ताची सोंसणीकाय ताचें समाधान पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोंक आमकां जाय देखून मोगाचें न्हू आतां आमी मागया तीच पवित्र आत्म्याची कृपा जेजू आमकां जाय म्हणल्या त्या गिता मारिफात स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूंच्या अंकर भक्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूंच्या अंकर सक्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूया अंकर सक्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूया अंकर सक्तेची स्तुती तो करशी तर जिवितो जडतलो स्तुती तो करनाशी तर जिवितांत मरतलो स्तुती तू करशी तर जिवितो जडतलो स्तुती तू करनाशी तर जिवितांत मरतलो देवाची स्तुती करया देवाची स्तुती करतना देवसार धांवता देवाची स्तुती करतना आमचे ते पवित्र आत्म्याची कृपा मेळटा देवाची स्तुती करतना बंदडे बांदपा सुद्दां सुटका लाभता देवाची स्तुती करतना पिडा शिडा गूण जाता देवाची स्तुती करतना बिरांत पयस जाता धैर्य लाभता देवाची स्तुती करतना आमी देवाची जाता देखून देवाची स्तुती ह्या पवित्र थळार सांता भक्त सांगता मोरये माये सांगता भगवंत लोरे सांगता आमी देवाची स्तुती करया मोइसेन स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका जाली देवाच्या लोकांक तोबळ सैताची बोबाड घाली मोइसेन स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका जाली देवाच्या लोकांक तोबळ सैताची बोबाड घाली मोइसेन स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका जाली देवाच्या लोकांक तोबळ सैताची बोबाड घाली मोशेन स्तुती करताना इस्रायलाक सुटका जाली देवाच्या लोकांक तोबळ देवाची स्तुती केली स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूया अंकर सक्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूया अंकर सक्तेची स्तुती तू करशी तर जिवितो जडतलो स्तुती तू करनाशी तर जिवितांत मरतलो स्तुती तू करशी तर जिवितो जडतलो
करनाशी तर जिवितान मरतलो देवाची स्तुती करया जिवीत मेळटले देवाची स्तुती करया सुडका लाभतले देवाची स्तुती करया देवसार पळ धांवतलो देवाची स्तुती करया ताळण्या वडण्यात हांव सुडका लाभतले देवाची स्तुती करया पिडा शिडा गुण जातले देवाची स्तुती करया समाधान शांती संतोष भलायकी मेळटली देवाची स्तुती करतना टेन्शन बेजाराय सगळे पयस वयतले देवाची स्तुती करतना अंधकार सगळो नाफाईन जातलो दाविदान स्तुती करताना सावलाक सुटका झाली पवित्रत्म्या वरवीं देवाक महिमा जाली पावलान स्तुती करताना सावलाक सुटका जाली देवाच्या लोकांवर देवाक महिमा जाली दाविदान स्तुती करताना सावलाक सुटका झाली पवित्रत्म्या वरवीं देवाक महिमा जाली दाविदान स्तुती करताना सावलाक सुटका झाली पवित्रत्म्या वरवीं देवाक महिमा जाली स्तुती करूया धन्य देवाची नासकोरच्या अंत सत्तेची स्तुती करूया धन्य देवाची नासकोरच्या अंक सत्तेची तो करशी तर जवे तो जडतलो स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलो जिवितान जडतलो स्तुती तो करनाशी तर जिवितान मरतलो देवाची स्तुती करताना या पवित्र थळार या सान लोर्साच्या जाग्यार कितली अजापा जाल्यांत या पवित्र थळार स्तुती करताना सर थरस उजो पालवून वचो दे उजो दितल्यांक बास्प जावन वचो दे या पवित्र थळ आनीक अभिवृद्धी जावं दे सगळे बऱ्यान बरो दे मोसलाचो उजो लासून वचो दे सगळे दुस्मान पाडाव जावन वचो दे सैतानाची किंकराट पाडाव जावन वचो दे देवाची पदवी या जाग्यार सगळ्या बऱ्या मनाच्या मनशांक लाभो दे म्हणून वळख थळान आमी देवाची स्तुती करया पौलान स्तुती करताना बंदिसाळा उक्ती जाली सुडका आमी सोडून घेवया स्तुती करया सर्व आमी पावलान स्तुती करताना बंदिसाळा उक्ती जाली सुडका लोकांवर देवाची स्तुती केली पावलान स्तुती करताना बंदिसाळा उक्ती जाली सुडका लोकांवर देवाची स्तुती केली करूया धन्य देवाची नाच करल्या नाच करण्याची स्तुती करूया धन्य देवाची नाच करूया अंक सत्तेची स्तुती तू करशी तर जीवितो सोडतलो स्तुती तो करण्याची तर जिवितान मरतलो स्तुती तो करशी देवाची स्तुती जाऊ दे तो सोडतलो आमच्या देवाक महिमा जाऊ दे वरतो स्वतःचो देव तो बरो देव तो नीज देव तो ताका जाऊ स्तुती या पवित्र थळार या बजिलिकान या देवाची स्तुती करताना निजा देवाची स्तुती करताना सरतरचे सैतानाचे कुतांत्री सैतानाचे बळ नाच जाऊ दे या पवित्र जाग्यार आणि त्या बर्फाल्या गुड्यार देवाची महिमा जाऊ दे सगळे पवित्रपण जाऊ दे हांगासर येवच्या लोकांक स्तुती करताना देवाचे बळ सगळे दुश्मनाचे बळ नासवच्या भाव जाऊ दे देवाक आमी स्तुती करया आज जेसून अर्घ दिवन लोकांची भूत तांबयली पवित्रत्म्यान भरून स्तुती करया आमी ताची जेसून अर्घ दिवन लोकांची भूत तांबयली लोकां कृपा मेळ्ळी स्तुती करताना स्तुती करया आमी ताची मोयजन स्तुती करताना इस्रायल पर्जा जिंकले पवित्र मोयजन स्तुती करताना आम्हाला कितकर झोलवाले स्तुती करूया आज आम्ही या पवित्र तळार स्तुती करताना दुश्मनाचे बळ मोडून वचूं दे सैतानाचे बळ मोडून वचूं दे आमकां वायट करच्या आमच्या या पवित्र तळाक उजो दिवच्या सगळे दुश्मनाचे बळ मोडून वचूं दे म्हणून आमी फरमाया देवाची कृपा मागया जीवितो सोडतलो स्तुती तो करनाशित जीवितान मरतलो स्तुती तो करशीत जीवितान जडतलो स्तुती तो करनाशित जिवितान मरतलो
Hallelujah, 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 hallelujah. देवाक स्तुती जाऊ, देवाक महिमा जाऊ, देवाच्या नावावरती जाऊ दे. या पवित्र तळावर स्तुती करताना देवसाचे बोल माणूस होते, सैतानाचे बोल माणूस होते. आक्रिस्तवनी कोण हांगा वाईट करू चिंता तांचे बोल माणूस होते. देवाक स्तुती जाऊ दे. हाल 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 बला 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 बला. येशुवे, mighty power of Jesus, show your power in your Lord, in this place, in the holy place. देवाची कृपा वाढू द्या सरीतेवर जाऊ दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. कंडी जावन मोगाच्या भाव भयणीनो, या पवित्र थळार जात स्तुती करतना देवसराचे बोळ मोडतले, सैतानाचे पदवी नासतले, कुतांत्रेनी सगळे पाडाव जातले, पाताळाक शेवटून वेतले, तो उजो भस्म जावन वतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 कोणे हांगासर फाटल्या दिसांनी उजो दिलो गी ते उद्यांतच भस्म जातले. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. देवसरची कामां पाड करची. ती देवसराची कामां जुवांच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 3 वावळ 5 वर्तां देवसराची कामां नाश करूं म्हणून जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आज आमी हांगासर देवाची स्तुती करतना देवसराची कामां पाताळाक शेवटून वेतली. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कोण फाटल्या दिसा ह्या तळार उजो दिल्ले गी त्या उज्यांतच नाच जातले. देवसराची कामां करतात ते उज्यांतच नाच जातले. जेजून म्हणटा तालवारान मारतलो तो तालवारांतच नाच जातलो. तांकां बोगसाणें लाभचें ना, कित्याक ती देवसराची पिळगी देवसराची कामां करतात ते. आमी तसल्यांक मागोवंक फावो परिवर्तन जावंक, जर तर ते जायनात तसल्यांक जेजू म्हणटा तांकां भस्म जावन वचोंक गोमट्याक फातर बांदून ते दर्यांत उडी मारूं दीत. आमी मागया सगळें बरें जावंक. नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बाप्यांक विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची कळी. नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बाप्यांक विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची नमान बरी कळी. कृपेन भरलेले स्वामी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बाप्यांक विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची कळी. नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बाप्यांक विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची कळी. नमान बरी कृपेन भरलेले स्वामी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळचे कुशीन जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा बाप्यांक विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाची कळी. भगवंत लोरेसा, भगवंत जुथा देवा, भगवंत मिंगेला, भगवंत रफायला, भगवंत गब्रिएला. विनंती कर. बशा पवित्रपण जिणे जियोंक देव आपयता ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां. भाग्यवंत हप्त्या पांय दवरतना फाटले दीस आमी कुमसार आमी रेतेरी केल्या, जायते मागला आनी थोडेच दीस भाग्यवंत हप्त्याक आमी पांय दवरता. देखून पवित्र जावंक देव आमकां आपयता. देखून लेवी शास्त्र पुस्तकांत अध्याय 19 ओळ 1, लेवी शास्त्र अध्याय 19 ओळ 1 कितें म्हणटा? सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, इस्रायली तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, पवित्र जाया, कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें इस्रायलाक सांग, त्या लोकांक सांग पवित्र जाया, बी होली, कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव पवित्र. लेवी शास्त्र चॅप्टर 19 ओळ 1. देखून तुम्ही म्हणा, रिपीट करा,
सर्वेस्परान मोयशेक म्हळें सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें इस्रायली ते सगळे सभेकडे इस्रायलांनी तांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया पवित्र जाया पवित्र जाया पवित्र जाया पवित्र जाया पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव तुमचो देव तुमचो देव पवित्र जाया पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचो देव पवित्र जाया पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पर कित्याक हांव सर्वेस्पर तुमचो देव तुमचो देव तितलेंच ती परत्या सांगा पवित्र जाया तितलेंच म्हळ्यार आमी पवित्र जावंक जाता तेदळ आमचे ते साडयो येनात खबरो येना राग येना मोसोर येना अगे येना वायट चिन्नां येनात खोटी चिन्नां येनात खोटेपण येना शोधन येना टेम्पटेशन येना बिडी सिगरेट सेवया म्हूण येना सोरो पियेया म्हणून येना गुडका येना म्हूण जायना परत आनी परत आनी परत देवाचे उतार सांगता हांव पवित्र जाया कित्याक सर्वेस्पर देव तुमचो पवित्र 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 म्हणटना आमचें तें पवित्रपण येवंक साध्य आसा रिपीट करा मयच हांवें सांगलें रोमाकारांक बरयलें तें उतार चॅप्टर 1:21 तावन उपरांत 25 कितले 28 तावन 31 आज उडासतो वाडा हें बागेव तापत्यान तांचो सगळें आमचें जिवीत आसा कालें पुरा कशें जावन येता देवाक आमी विसरल्ल्या वरवीं देवाक आमी पयस सरल्या वरवीं देवाचो उडास नासल्या वरवीं देवाचो उगडास इन्कार केल्ल्या वरवीं कितें पुरो जाता म्हणलें आसा तें तुमकां कळटा तुमकां आत्मावलोकनां करियेत देखून पेद्रूक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:15 बगर तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो तो देव तुमकां आपयला पवित्र स्नाना मरेफात आमकां तुका समेस्तांक आपयला क्रिस्तांव जावन आमकां आपोवणें दिल्लो तो देव भाग्यवंत तशें तुमी सर्व तुमच्या सालींत तुमचे कॅरेक्टर तुमचे बिहेवियर तुमचे नडतें तुमचे उलोवणें तुमची जिणी तुमची साल चमकण तुमची नेसाण सगळें भाग्यवंत जावं दी सगळ्या मानसुगेचें जावं दी सगळ्यांक एक बरें जावं दी साल इतलेंच म्हळें तुमकां आपोवणें दिलो पवित्र स्नाना मरेफात तुमकां आपोवणें दिलां चिरावण्याच्या सक्रामेंता मरेफात तुमकां बावडतान जियोवंक आपोवणें दिलां लग्नाच्या सक्रामेंता मरेफात बरी आवय बापूय जावन भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक तांकां बावडत दिवंक क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वागोवंक तुमकां आपोवणें दिलां एक गुरकार न जावन बरी तुमच्या शेळयांक सोडोवंक आपोवणें दिलां उपाध्यक्ष कार्यदर्शी संघ संस्थेचे अध्यक्ष कार्यदर्शी जावन तुमकां हे बरें मुखेलपण सेवा करची आपोवणें दिलां तुमच्या घरांत बरी आवय बापूय जावन बरो दादलो बायल जावन बरी फिरगसघरां जावन तुमकां देवान आपोवणें दिलां नाना तरांचे आपोवणें तुमकां मेळ्ळां तुमच्या आपोवण्यांत तुमी सुकल्यात खबरो करच्यांत साडयो सांगच्यांत पवित्र सभेच्या विरोध वेच्यांत ह्या पवित्र जाग्याच्या विरोध वेच्यांत तुमच्या धार्मिका विरोध वेच्यांत तुमचो वेळ वायटांत खोटेपणांत करसिला जाल्यार ती बदलिया भाग्यवंत जाया तुमच्या सालींत मस्त जाणां आमी समजत कांय प्रयोजन ना इतले रेतेऱ्यो मागण्या करना आमची शिमटी सुण्याच्या आदो आल्ले बरेत कितली नीट जायना देखून हे उतार पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 1:15 सांगया बागार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशे भाग्यवंत तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया तुमी सर तुमच्या सालींत भाग्यवंत जाया तुमची साल तुमचे कॅरेक्टर तुमचें उलोवणें तुमचें नेसाण तुमची साल चमकण तुमची उतरां बरीं जावं दी भाग्यवंत जावं दी कितलें बरें न्ही गे देखून हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी वाचता
आमकां भाग्यवंत करूंक. हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 12 ओळ 14. हेब्रेवांक बरयलें पत्र. सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक आनी भाग्यवंत जावंक सोदा. सगळ्या लागीं, तुज्या घोवा लागीं, तुज्या बायले लागीं, तुज्या घोवा लागीं, तुज्या बायले लागीं, बायलेन घोवाक बायले लागीं, तुमच्या भुरग्यां लागीं, तुमच्या माय मावा लागीं, तुमच्या आवय बापाय लागीं, तुमच्या कुटुंबाच्या सान्या लागीं, तुमच्या शेजारा लागीं, कोणाक मेळटा तुमी आक्रिस्तवांक, अनबावडत्यांक आनी कोणाक, सगळ्या लागीं समाधानेन जियेया. भाग्यवंत सांगा सदा. वो भाग्यवंत तो म्हळ्यार तें ना जाल्यार काले फायदो. खाड सोडून सोरो सोडून उपास करून पास्का बेस्ता दिसा टायट पियोवचे, काड काडची आनी काल करची, कांय प्रयोजन ना. कालमणी बरेंपण जायचें न्ही. उपास केल्ल्यान, प्राजीत केल्ल्यान कितेंपणी बदलावण जायचें. सालीन भाग्यवंत जायचे, भाग्यवंत जायचे. नाजाल्यार येवच्या वर्सा 40 दीस येतात, कांय प्रयोजन ना. कितेंपणी परिवर्तन जावं दी, समाधान येवं दी. हे 40 दीस हांवें उपास केल्ल्यान, हे 40 दीस हांवें सोरो सोडिल्ल्यान, हे 40 दीस हांवें कुर्सावाट केल्ल्यान, हे 40 दीस हांवें रेतेरी केल्ल्यान, हे 40 दीस हांवें मागणें केल्ल्यान, हे 40 दीस बऱ्या तरेन मागणें केल्ल्यान हांव भाग्यवंत जालो. म्हजी ते साल बदलली, म्हजे गूण बदलले, म्हजे अवगुण बदलले, म्हजे ते शगूणपण आयले, म्हजे ते कालतेपण आयलें, म्हजे ते सोंसणीकाय येयलें, म्हजे ते समाधान येयलें. देखून आयच्यान समाधानान जियेया. पुरपूर नाकात, राग कर नाकात, कोडी सांगा नाकात, साडयो सांगा नाकात. कंट्रोल करा, तुमच्या जिबेची कंट्रोल करा. स्वानियंत्रण. एका सोजेरान रागान गांव आपणावच्या की सोंसणीकायेन जियेलो तो बरो म्हणटा मोन्य पुस्तकांत. मोन्य पुस्तक ताणें शाहार आपणयल्ल्या की स्वानियंत्रण करचो भोव बरो. ताणें सगळे राज आपणयच्या की स्वानियंत्रण करता. राग पळय, स्वानियंत्रण हाडचें. हें कितल्या की बरें म्हणटा देवाचें उतार आमकां. देखून मुंदारसी तवळ मात्र सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. देवाची कृपा तुमच्या जवळ कितें जातलें? सोम्याक तुमी समाधानान जियेले जाल्यार कितें जातलें? सोम्याक तुमी पळोवंक शकतल्यात. जवळ सोम्याक तुमी पळोवंक सोदतल्या. तुमकां पळोवंक मेळटा. नितळ मनाची ती देवाक पळयतली, नाल्यार सोम्याक पळोवंक मेळटा. सदांनी सकाळीं मिसाक येवन कुंभार काडून देवाची उतर आयकून घरा वचून तुज्या घोवा उठोवनाय गे आनी की मंडे बार गे तुका च्या करूंक हांव मिसाक गेल्ली आनी करूं नाय गे. हे मिस पावलें गे आनीक उठोवनाय गे तूं. हांव मिसाक वचून येयली, कुंभार काडून येयली, तूं उठोवनाय न्ही की मंडे बार तुका. हे शब्द उपारले तुजे कुंभार मेळ्ळो गे. तुवें काडून गेल्लो कुंभाराचे परिणाम कितें जालें? तुवें घेतिल्लें तें जिविताचें उतार कितें जालें? कितें फायदो? देखून नितळ मनाची जाल्ल्यान, समाधानान जियेल्ल्यान, पुरपूर नासतना जियेल्ल्यान समाधानान जियेया. हर एकल्या सांगी त्या दळा तुमकां सोमी पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची, जेजू तेंत म्हणटा नितळ मनाची ती पळोवंक सोदतली. आनी उपरांत देवाची कृपा तुमचे मदें कोणाकच सुकना जायशें. अनेक सेंटेन्स सोडले ब्रदर. तुवें पळोवंक शकतले. आमी आमकांच पवित्र करूंक शकतले. हांव आमी समाधानान जियेल्ल्यान, बरी साल सोमकण जियेल्ल्यान, भाग्यवंत जाल्ल्यान आमी आमकां भाग्यवंत करतले, पवित्र करूंक शकतले. हांव हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 12 ओळ 14. उपरांत ह्या खातीर आमकां सोडवणदार जेजू क्रिस्ताची गरज आसा. आमकां सोम्याची गरज आसा. पवित्र आत्मो जेजूच्या आमलीक रक्तान आमकां पवित्र करता. देखून हो भाग्यवंत आपतो मोगाच्या भाव भयणीनो. ना जाल्यार कितें फायदो? भाग्यवंत करया. इल्लें म्हणी आमी बदलाय. इल्लें म्हणी चूर म्हणी ते चूर जालें चड चड जातलें. समाधान चड चड जातलें. संतोश चड चड जातलो. बरेंपण चड चड जातलें. सोंसणीकाय चड चड जातलें. इल्लें म्हणे करया ह्या भाग्यवंत आपत्यान. कितले कुमसार दीस जाले, काल कुमसार जावन आज पयर त्या पाताक केल्यार तुजे गिल्ट कॉन्शियस तुका बगना गे हांवें पाताक केला म्हणून. कितें फायदो कुमसार जावन? इल्लें म्हणी ह्या भाग्यवंत आपत्यांत म्हणी सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या जिवांतपणाचो संतोश, आनंद पर्मनंट भोगच्याक उतरोवन जावच्याक आमकांच आमी तयार करया.
देखून जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचता अध्याय 16 ओळ 18 तावन 8 तावन 13 जुवांचे तो येतस पथका विशांत नीती विशांत आनी नीती पैसाला विशांत संवसाराक गुण्यांकार करतलो पथका विशांत कित्याक तांणी म्हाका सत म्हणलो ना नीती विशांत कित्याक हांव बापाशी वेता आनी तुमी म्हाका आनी पळोवचे ना हें पुरो आमी आयकत हांव 16 चॅप्टर 8 आनी 13 म्हण आसा देखून मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी पाश्चात्ताप पावाचे कोरिंथीकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत दुसरें पत्र अध्याय 7 तावन 10 2 Corinthians chapter 7 verse 10 देवाचे कुशे प्रमाणे ससलेलें दूख मनशा ते पाश्चात्ताप उपजायता आणि देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी ससलें तें दूख पातका खातीर वायटा खातीर खोटेपणा खातीर आमी सूख केली पोरे मदीं घेवन मस्त रडलो एकलो दादलो मस्त रडलो देवा मुखार ताणें काडिल्लें तें दूख खंयसर पावता पाश्चात्ताप उपजयता ताचे ते पाश्चात्ताप आनी ताका तारण दिवंक आनी ताका तारण म्हळ्यार सुटका तारण म्हळ्यार सोडवणदार तारण म्हळ्यार रिडीमर तारण म्हळ्यार रिडम्पशन साल्वेशन रक्षण दिवंक शकता पाश्चात्तापावाचें हांवें सूख केली न्ही हांवें म्हळ्यार कोणें पळय हांगा तुला उजो दिल्लो आसा तांणी पाश्चात्ताप पावाचेच ताज्या तांकां तारण मेळटलें जर तर ते पाश्चात्ताप पावनात उज्यांत नाश जातले कितें आमी सूख केलें जाल्यार आमी पाश्चात्ताप पावाचें पोरेक हांव ते बसून आसलो मागणी करतलो सकाळीं 6:30 मिस जाल्या उपरांत म्हाका गोत्तून हांव दोळे धांपून मागणी करतना म्हज्या पांयांत पडिल्लें गोत्त कोण इकली पांयांत पडली फादर आमी मस्त चूक केल्या मस्त धार्मिका विरोध हांव मस्त उलयलें फादर म्हाका आतां बघता खंय बैतावन पयसतावन आयली एक स्त्री बिरमोत पांयां पडली उठोंकूच ना तिची दोळ्यांक दुखां म्हज्या पांयारच पडली सोडूंकूच ना तिणें हांव मस्त उलयलें फादर म्हाका बक्षिया तें तिका तारण हाडूंक शकता पाश्चात्ताप पावल्लें दूख आमी काडिल्लें दूख पावना जाल्यार कांय फायदो हे पास्को फेस्त येवन कितें फायदो हे 40 दीस येवन कितें फायदो देखून मोगाच्या भाव भयणीनो पाश्चात्ताप उपजयता आनी तारण सुटका बाचावी सोडवण रक्षण बदलावण रुपांतर भलायकी समाधान सगळें काल एकलो म्हणजे फोनार उलयतना एकलो आक्रिस्तांवाचो तो म्हणालो फादर तुमच्या लागीं सांगले उपरांत म्हाका आतां रिलीज जालें समाधान जालें फादर बेंगलोरतल्यान एकलो कोंगणो तो हांवें क्रिस्तांवाचो म्हणून चिंतलें मागीर म्हणटा नो फादर हांव क्रिस्तांव न्ही कोंगणो म्हाका आतां सुटका जाली बरें जालें फादर रिलीज जालें ताचें दूख म्हजें सगळें गेलें फादर देवा लागीं दूख सांगली दोळ्यांत दुखां येचें पाश्चात्तापावचें परत्या सूख करचें न्ही देखून कारण जाता आनी हातूं कसलेय सुरसुरेना नो रिग्रेट हातूं सुरसुरेनात हांवें हें केलें म्हणून बदलाक पूण संवसाराच्या रिती प्रमाणे सोंसलेलें दूख मरण हाडटा संवसाराच्या रिती प्रमाणे सोंसलेलें दूख संवसाराचे खा पिये गम्मत मार आस्त वदीक ग्रेस्त दुडू बदक ಎಂತ ಚಿಂತು ದುಃಖ ಪಾವುಲೆ ಗೆಲೆಮೋ म्हण चिंतून तूं भो मारताय तें मोराण मात्र तारण हाडना तें तारण हें मोराण देवा खातीर काडिल्लें दूख तुका तारण हाडटा संवसारा खातीर काडिल्लें दूख मोराण हाडटा तुका मोराण जाय या तारण जाय या बागेवंत हप्त्या निचेव कर बगाच्या भावा भयणी देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 1 पयल्या कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 11 कितें म्हणटा हांवें देवाचें उतरच सांगलें बागेवंत हप्त्यांत आमी कितें करचें म्हणून पयल्या पत्रांत अध्याय 6 ओळ 11 तुमचे मदें थोडे एक काळार तसले जावन आसले तुमचे मदें थोडे एका काळार
अशें जावन आसले पातकांत आसले कोटेपणांत आसले काळोखांत आसले उजो दिवन लाय आसले असले पुरो आसले पातकांत कोटेपणांत काळोखांत अंधकारांत पिशेपणांत आसले आतां कितें जालें पूण आतां तुमकां जेजू क्रिस्त आमच्या सम्याचे नांवी आनी आमच्या देवाच्या आत्म्यातय धुवन नितळ केल्यात आनी ह्या 40 दिसांनी मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत तुमकां सोम्याच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमकां नवें केलां 40 दिसां पयलें ह्या भाग्यवंत हप्त्या पयलें आमी पातकांत आसल्या कोटेपणांत आसल्या वायट चालींत आसल्या अन्याय आनीत हातूंत जियेतल्या आतां त्याच इन द नेम ऑफ जीजस जेजूच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां नितळ निर्मळ भाग्यवंत जाल्या आनी पवित्र आनी नितीवंत केल्यात पवित्र होली आनी रायचियस पर्सन नितीवंत आनी भाग्यवंत आनी नितीवंत जाल्या आमी ह्या 40 दिसांनी तें जावन आसा पास्क तें जावन आसा जिवान जेजूचो संतोष तें जावन आसा रिजन क्रायस्ट पावर द ग्रेस पवित्र आत्म्याची कृपा देखून उबे रावया ही गीत गावच्या मरिफात आमच्या कुर्सार स्वामी जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साचेर आमी दिश्ट घालया आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त कुरिस्त जो पळयता म्हणलें गिता मरिफात आमी स्वाम्याच्या कुर्साचेर दिश्ट घालया त्या कुर्सात हांव मेळटा ती सोंसणीकाय सोमे भाग्यवंतपण समाधान शांती बोगसाणें धैर्य बोळ सोसूंक सगळें मेळटा त्या कुर्सार आसा विजडम ऑफ द क्रॉस म्हणटा आमी विजडम ऑफ द क्रॉस कुर्साक जो पळयता त्या सोम्याचेर दिश्ट घालया क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें आमचे चड पाताक आमी वळखुया त्या कुर्सात हांव बोगसाणें मागया कुर्सात हांव मेळचें तें बोगसाणें आनी समाधान आनी भाग्यवान जिणी जियोंक कृपा तुमसे दूर गए हे प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु क्षमा करो हमें तुमसे दूर गए हे प्रभु जी क्षमा करो हमें झूठी कसम खाई प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें दिल में दंड का गर किया है क्षमा करो हमें हे हमारे प्रेम पिता क्षमा करो दिल में दंड का गर किया है क्षमा करो हमें हे हमारे प्रेम पिता क्षमा करो हमें क्षमा करो हमें प्रभु क्षमा करो हमें मैं
मैंने पाप किया है प्रभु जी क्षमा करो हमें, क्षमा करो हमें प्रभु जी क्षमा करो हमें। मैंने पाप किया प्रभु जी क्षमा करो हमें, मैंने पाप किया है प्रभु क्षमा करो हमें। एक घडीभर दोळे धांपया, आमचे पातकाचे बोगसणे मागया ह्या बागेवंत हप्त्यांत आमी पांय दवरूंक बेता आसतना आमकां आमी तयार करया। आमी बागेवंत जावच्याक, पवित्र जावच्याक, आमची साल समकण बदलोवच्याक कितें पुणी पातकाचें खत उरलां जाल्यार कुमसार जायनासतना तें बोगसणें मागया। देवाच्या काकुळते विणें कुरपा जोडूंक जायना, देवाच्या बोगसणे विणें आमचें तें पास्क जायना, देवा तें परिवर्तन जाल्ल्या शिवाय कितेंच बरेंपण जायना। कुडीची भलायकी जोडूंक, मोतीचें समाधान जोडूंक, आत्म्याची वाडवळ जावंक जायना। देखून आमी एक घडीभर सोम्या तें आमचें पातकां आमी वळखुया। परत आमची दिश्ट त्या खुर्साचेर दवरया, आमचे दोनी हात हृदयाचेर दवरया, खुर्साचेर दिश्ट घालया। हांगासर आसा खुरीस। सांग भाग्यवंत पवस्थिनाक जेजून म्हणलें, कोण म्हजेर बिरमतीची दिश्ट घालता तांचेर हांव काकुळतेची दिश्ट घालतलो। आमी समेस्त पातकी, आमी समेस्त पिडेस्त, आमी समेस्त बंदडेंत आसा, बांदपाचो समाधान ना आमचे लागीं। त्या खुर्सांत मागून घेवया। हांव तें गीत गायत आसतना तुमची दिश्ट खुर्साचेर आसूं। खुरीस तुजो पळयता, कश्ट तुजे नियाळटा, दोळ्यांक दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंतना। दोळ्यांक दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंतना। सगळी तुजी कूड गयांनी भरल्या, तकले तावून पांयां पर्यंत रगत वाळटा। सगळी तुजी कूड गयांनी भरल्या, तकले तावून पांयां पर्यंत रगत वाळटा। म्हजे खातीर सौम्या तुवें कश्ट सोंसले, म्हाका बाचाव केलोय खुद खुर्सार मेलोय, म्हाका बाचाव केलोय खुद खुर्सार मेलोय। खुरीस तुजो पळयता, कश्ट तुजे नियाळटा, दोळ्यान दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंतना। दोळ्यान दुकां येता जेजू, मोग तुजो चिंतना। शिरा पानी पातकांतले म्हाका चडयले, कश्टांनी दूख मोजे तुवें वावयले। शिरा पानी पातकांतले म्हाका चडयले, कश्टांनी दूख मोजे तुवें वावयले। मोळणा पासांतले म्हाका तुवें राखले,
ससनाच्या जिविताक तयार केले मोरणा पासंतले म्हाका तुवें राखले ससनाच्या जिविताक तयार केले सांगता म्हणया क्रिस्त तुजो पळयता कश्ट तुजे नियळता दोळ्यान तुका येता जेजू मोग तुजो चिंतना दोळ्यान तुका येता जेजू मोग तुजो चिंतना तू बशा जर तर आमच्या दोळ्यान दुखां आयली तर जाल्यार खंडीत आमी भाग्यवान जातले हांवच आमची दिश्ट कुर्सार पडले जेजू खंडीत जावन आमची बिरमत पावतालोच काकूल दाखयताच खंडीत काकूल दाखयता मोगाच्या भावा आनी भयणी त्या कुर्साचेर दिश्ट वर्ती देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आमी वाचता अध्याय 1 ओळ 21 दुसऱ्या कोरिंथ बरयल्ल्या पत्रांतल्या अध्याय 1 ओळ 21 देवूस तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटांत तिरासाण दिता ताणेंच आमकां ते लायल्यांत देवान आमकां आनी तुमकां म्हाका आनी तुका क्रिस्तस तिरासाण दिता पथकांत पडनातले बरी वायटान पडनातले बरी पाताक करिनातले बरी भाग्यवान जावचे बरी तिरासाण दिता तिरासाण तिरासाण म्हळ्यार कन्फर्म जावचें पथकांत पडना जावच्या ताळण्यान सांपण जावच्या परत आनी परत पाताक करनातले बरी तो क्रिस्त म्हाका आनी तुका तिरासाण दिता म्हूण धरून आमचेर ताणें आमकां कशें तिरासाण दिलां पवित्र स्नाना मार्फत आमकां तेल आयलां एनॉयंटेड आमी समेस्त ताची जाल्या उपरांत आमचेर आपली मोर मारल्या आमचेर सील घाल्या पवित्र आत्म्याची सील मोर आमचेर घाल्या आनी आमकां मेळोंक आसलेल्या देण्यांची जामीन कसो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाला as long as the spirit is there as long as the spirit is there in us no problem we will become perfect holy आमच्या काळजांनी ताणें पवित्र आत्म्याची जामीन तो जावन जामीन आमकां जामीन रावल्या तो पवित्र आत्मा दिता म्हणून पाराकले दिता म्हणून एडवोकेट दिता म्हणून मजतदार दिता म्हणून आनी तो पवित्र आत्मो जेजूची सगत आमकां भाग्यवान जावंक परत्यान पातकांत पडना जावंक पिड्यान पडना जावंक कश्टांत पडना जावंक तिरासाण दिता सश्टीकाय दिता घट्ट रावंक दृढ रावंक आलना जावंक पवित्र आत्मो दिता ना जाल्यार कांय फायदो ना देखून लुकान बरयल्या त्या पत्रांत लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 ओळ 69 ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला जशें काळा उपरांत काळांनी आपला भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांत ताणें बसयलें सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली आनी आमकां द्वेशितल्या सर्व सक्त्यांतलें एफेसकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 1 ओळ 3 ते 4
एफेसकरांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 4 अध्याय 1:3-4. हर्सिल्लो जावं देव May the name of God be praised. May the name of God be adored. हर्सिल्लो जावं देव. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. सर्गींच्या बापान क्रिस्ता सोवे सर्गींची देणी पवित्र आत्म्याची देणी आमचे ते वतल्यांत ह्या बगेवन तापत्यान ते आमी घेता. देखून पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 2. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 2. तुमीच ती देवा बापान सुरवेर तावन ओळखून विसरली पवित्र आत्म्या वरवीं विंगड करून जेजू क्रिस्ताक काल जावचे जिणेक समर्पण दिल्ले आनी ताचेंच रगा शेणान नितळ केल्ले. धाराळ कृपा आनी शांती तुमकां. तुमीच ती तुमी हांव तुमी आमी सर्व बापान सुरवेतान आमकां वळखून विंचून काडली. आमी विंचून काडिल्ली पर्जा पास्काची पर्जा आमी पास्काची इस्रायल पर्जा आमी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां विंगड केलां. देखून जेजू खाल जावन चलचे खातीर ताच्या जिणेचे शेगूण आपणावचे खातीर ताचेच रक्तांत आमकां नितळ केल्ली धाराळ कृपा आनी शांती आसा. देखून लास्ट निमाणें सांगचें हांवें जो आमच्या पयल्या पत्रांत आमी कशें जावं अध्याय 3 वळ 9 अध्याय 9 आनी बागेवन जायचे जाल्यार आमी कितें करचें इतलेंच निमाणें म्हणचें. देवा तावन सलमाल्लो पाताक करीन. तर आमी पवित्राची देणी मेळिल्ली बापा तावन पवित्र आत्म्या मारिफात विंगड केल्ली जेजू क्रिस्ताच्या रक्तान नितळ केल्ली. कोण तो जावन आसा आनी मुखार तो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. कित्याक जेजूचें जिवीत आवयच्या गर्भांत आसतनाच पवित्र आत्मो आमकां मेळ्ळा. ताचें जिवीत म्हजें तें आसा. जिवान जेजू आमचें तें आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वरवीं आमी देवसाराची भुरगीं न्हय ह्या संवसाराच्या अधिपती लुसिफराची भुरगीं न्हय पडकिरो बापूय त्या देवसाराची भुरगीं न्हय आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्या वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हें. वय तितलेंच. देवाची भुरगीं आमी देवसराचे भुरगीं. देवसराचे भुरगीं रक्तामासा प्रमाणे देवाचे भुरगीं पवित्र आत्म्या प्रमाणे. पवित्र आत्म्या प्रमाणे संतोष समाधान शांती पुनर्जिवंतपणाचे भुरगीं. रक्तामासा प्रमाणे मोसूर राग झगडे लढाई. आतां तें सांगिल्लें खंयचें तें रोमाकारांक बरयल्या ते पत्रांत अध्याय 1:28-31 तें वाचा. तातूंत सगळ्या देवसराची भुरगीं सगळें कशें म्हणून. देखून आमी आज भाग्यवंत जावची कृपा मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या भाग्यवंत आत्म्याक वेचाक भाग्यवंत हापत्याक वेचाक त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. पवित्र आत्म्याचे बळ मागया. पवित्र आत्म्याची सकत मागया. त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन बरोवंक जायची कृपा आमी मागया. उबे रावया पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया. सगळें आमी भेटोवन दिवया. आमची कश्ट आमचे दूख आमची बेजार आमची इरारा आमचे पाताक आमचे नडते आमचे साल आमची समकण कितें वायट आनी कितें आसा कितें बंदड आसा कितें बांदपाच आसा कितें आमचें तें इराराय बेजाराय कंत दूख घेवन ह्या सांत लोरेसाच्या पांयां तळ आयल्या. सांत लोरेस आमचे खातीर मागोनी. मोरी माय आमचे खातीर मागोनी. सांत भक्त आमचे खातीर मागोनी. त्या पवित्र आत्म्याचे देणे आमकां मेळोवन दी. पवित्र आत्म्यान तेंय आमी जियोवच्याक जेजू क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान संपूर्ण तरान धुवन वेचाक एक भाग्यवंत जिणी जियोवच्या खातीर त्याच पवित्र आत्म्याची कृपा आतां आमी मागीतना आमचे सगळे कश्ट दूख हाडू जावं पिडा शिडा गुण जावं बरी भलायकी मेळोवन दी. आमी देवाची स्तुती केली. फाटल्या एका वरांतल्यान आमी देवाची स्तुती करीत आसां. सगळें आमी आमचे देव आमचो पळयता तो सगळें पळोवन आसा. त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमी भरचे खातीर आमी आतां मागया.
पवित्रात्मरवरवा करुणिसी वो देवा आमची पीडा आमचे कष्ट आमचे दुःख आमची बेजार आमची भिरांत निम्मा वरदान या पवित्र जाग्याचेर या बाजिलिकाचेर परपेल्या गुड्याचेर परवा आमचे कार्य सगळे बरें जावंक देवा देवाच्या सक्तेन दुस्मनाचे बोळ मोडूंक दुस्मनाक उजो जियेतल्यांक उज्यान दिता आनी बास्म जावन वचूंक पवित्र उद्याचो पवित्र आत्मो आमचे वयर या जाग्याचेर या भक्तिकांचेर करुणिसी आमच्या कामाचेर वावरांचेर आमच्या आस्ती बदकाचेर येवं दे देवा निम्मा वरदानवनु नीडी अनुग्रहिसी देवा निನ್ನ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ Come Holy Spirit with your mighty power. Send your fire. उद्याचो पवित्र आत्मो या जाग्यार येवं दे हांगासरले वायट सकट दुस सकट खोटी सकट देवसर सकट देवसराचे बोळ देवसराचे कुतांत्री कामां दुस्मनाची कामां नाश करून दे देवाच्या पवित्र आत्म्याक हे मागया आमी देवा निम्मा वरदान देवाची देणी आमकां मेळो दे पवित्र आत्म्याची सकत गुण करची सकत बरी करची सकत सस्तिकायची सकत भाग्यवान जावची सकत आमकां समेस्तांक भाग्यवंत करू दे तो पवित्र आत्मा धैर्य आनी बोळ आनी घटाय देव दे पिडा शिडा आमची गुण करू दे बरी भलायकी आमकां फावो करू दे या पवित्र तळार येवच्या भक्तिकांचेर आशीर्वाद घालूं दे हांगासर जावची कामां आनी परवांची कुर्साची वाट जैताची कुर्साची वाट जावं दे दुस्मानांक पाडाव जावं दे दुस्मानाचे बोळ नाश जावं दे दुष्कर्मीचे बोळ नाश जावं दे वायट सकत नाश जावं दे पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां बरो दे दोग उज्याचो पवित्र आत्मो या जाग्यार येवं दे परवा जावची कुर्साची वाट जैताची जावं दे दुस्मानाचे बोळ नाश जावं दे त्या परपेल गुड्याच्या कुर्सात दैवीक सकत वळून दे दुस्मनाचे बोळ नाश जावं दे म्हणून कोण्याचो उजो दिल्लो या जाग्यार तो उज्यान नाश जावं दी पळोवन आमकां पळोवन दी देवा आमकां पळोवन मेळोवन दी कोण ते म्हणून हे जेजू दाविदाच्या पिता आमकां परीस नीत कर दिनांत आमकां तूं नीत कर दी जेजू आमकां नीत कर दी जेजू हे दाविदाच्या पुता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाड धाड देवाच्या आत्म्या उज्याचो पावस धाड आमचेर आमी हांव समेस्तांचेर धाड गोंयच्या आत्म्याक देवोय तुझो देवय तुझो आत्मो देवय तुझो आत्मा जेजू ये पवित्र Yesue, mighty power. Touch us with your mighty power, Lord. Fill us with your spirit. Yesue. Come, Lord Jesus, with your mighty power. Maranatha. Let your fire burst and burn all the devil and evil power, satanic power. सगळे देवसरची सकत देवाने दे देवा हाला 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 cheer हालेलुया 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 देवाची स्तुती करे देवाचा पवित्र आत्मा देवाने दे हालेलुया cheer हाला बला 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 touch touch fire 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 with your fire mighty fire देवाचा उजो देवाचा देवाने दे सगळे वाईट भास्मर होते कोठे पण नाश करू दे देवसरचे बळ नाश करू दे काल कुठे पुताचे सकत नाश करू दे बरे पण जाऊ दे सगळे या पवित्र तळार येऊच्या लोकांना बरे पण जाऊ दे कुर्साची वाट जैताची वाट जाऊ दे हालेलुया 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 येशुवे mighty power of Jesus
Jesus. Touch with your mighty power. Touch with your mighty power, Lord. Anoint us, heal us, heal us, heal us, heal us. आमका गुण कर, बरे कर, पवित्र कर, पवित्र आत्म्याच्या जाण्याने सत्याने आमका बोल. येशुवे, ये जेजू आपण आमका सोमेस्तान. ये सांत लोरेस बापा, उठे कर तुझे डोळे. दया दाखय, काकुल दाखय तुझ्या भक्तिकांचेर. ये मोरिये माये विनंती कर. सांता भक्त नामा बसत विनंती करा. जैताची कृपा वाढवून येऊ दे. जैताची सकत वाढवून येऊ दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. येशुवे, माहिती पॉवर ऑफ जीसस. देवाची पवित्र आत्म्याची कृपा वाढवून येऊ दे. सगळ्यांच्या देवाने येऊ दे. देवाची कृपा वाढवून येऊ दे. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. एक घडीभर सोम्या जेजो चेर आमची दिश्ट घालया. जायतो वेळ आमी स्तुती केली या घडये. देवाचे बडवे आमच्या सांगत आसा. देव दूत जेजो आमकां धाडटलो राखतलो. या पवित्र थळ कितले अभिवृद्धी जाताना देवसराची कुतांत्री किंकरट बोव हांगासर आसा. ती वाट परपेले गुड्याक थंयसर जैताचो कुरीस आसा. त्याच कुर्सा लागीं आमचें कार्य जाताना अनेक कार्य तांणी दवरलां. देव सगळें जाणा. त्याच कुर्सा मुळाचेर किंकरट घालून आसलो. देवसार तूं देव वयतर सकला देव. पूण तांची किंकरट थोड्याच घडयांनी पाताळाक शेवटून गेली. आज तोच नीज देव कोण? नीज देव म्हूण ते वळखताले. ते सोडून एकल्या सोजरान म्हळें हो नीज देवाचो पूत म्हळें. हो नीज देवाचो पूत, सन ऑफ गॉड. त्याच तांच्या तोंडात हांव येवं दी नीज देव कोण म्हणून. येसुवे, मारनाथा, मेस्सिया, देवाचो पूत जेजू करो देव, नीज देव, सतेवन देव आज आमचे मदें आसा. आमचेर आम्हा समेस्तांचेर ताचे आशिर्वाद घेवया, दिमी घालया. ह्या जाग्याचेर हांगासर आमच्या भक्तिकांचेर बावडताचेर आम्हा समेस्तांचेर कोण हें पळयता तांचेर आनी परवांच्या आमच्या कार्याचेर योजनाचेर मुखार सगळें बरेंपण जावच्या खातीर जेजूचो आशिर्वाद मागया. Itia voda sacramenta Sangnaman koruya purvila rupa botla noyoriti adarya salvon veta Visya Babartaci Borti Sasing Papa Kasing Puta Ullasani Stutisa Potvi Maimasasta Sasta Costalia Sita Cado Calcia Spirita Sama Sami Naverta Amen. Praltuya Ye jawabici sakramenta kal तुझ्या कष्टाचो उडास आमकां दिलाय. तुझ्या सोडवणीचो फळ नियाळतना तुझ्या कुडीत हांव दैवीक सकाळ, दैवीक कृपा, दैवीक मोग, दैवीक काकोळत भाग्यवान जिणे जिवंक आमकां कृपा दी. पवित्र आनी भाग्यवान जावच्या भशेन ह्या भाग्यवंताप्त्याक आमी पांय दवरता आसतना तुजे तावन आमकां कृपा लाभो. सर आमच्या कुडींत आसले पिडा शिडा गुण जावन आमचो आत्मोक बळादीक जावं, आमच्या मतीक समाधान मेळोंक, आमचे जिवीत बरें जावं, आमची साल समकण तुजे तें पवित्र जावं दी. बरी आनी पवित्र भाग्यवान जिणे जिवंक तसो तूं बापूय पवित्र तशें आमी पवित्र जावंक आमकां कृपा लाभय. आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कार्याचेर, आमच्या योजनाचेर, परवाज आमच्या कुर्सावाटेच्या भक्तीपणाचेर आशिर्वाद घालून सर तराच्या वायटाचे कोटेपणाचे, काळोखाच्या आंधळेपणाचे सर बोळ नाश करून
तुझी पदवी दाखोवन तुमचो सोमी आनी सणवणदार नीज देवाचो पोत म्हण वळखोवचे बळी सगळ्या परचेन आनी सगळ्या तुझेर विरोध वेतेले आनी वळखोवंक फावो कर क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. तुझे तपोशी सांगोरून पराक्लितात परगटलेल्या तुझी दिवी तुवें आमकां विसरला इस्वण आपयला दैवीक शेकान भरला पावतान एकवटायला पालसो मोनान एक जावन पावता एकवटान सोम्या तुजे भोवती तुझे तपोशी सांगोरून पराक्लितात परगटलेल्या तुझी दिवी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं जेजून इतली अजापांक केल्या रे पारजेव शास्त्री ते जुदेव जेजूक वळखले नांत तांणी नेगार केलें नेगार केल्ल्या मरिफात जेजू तांचे ते शीण विसारता तांचे ते बेजार पावता आपूण देवाचो पूत म्हूण सांगल्यार ते ताका वळखले नांत बदलाक तांणी पातोर वेंचले ताका जिवेशी मारूंक पवित्र स्नाना मरिफात आमी जेजूक सोमी सोडवणदार म्हूण वळखत हांव आब्बा बापा म्हूण देवाक उलो मारता हांव खंयच्याच वखदां आमी नेगार करिनाशें नेगार करतात ती कितें म्हणून आज रोमाघरांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 28 मोत ಒಂದು म्हणसर आमी समजालें हांव देखून नीज बागेवन जिणी जिवंक कृपा मागया देवाचो पूत जेजू क्रिस्त म्हणून वळखुया नीज देव तो आमचे पासोत पाताक धुवन काडचे खातीर जो आमच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 3, 5 आनी 8 पाताक उडोवचे खातीर देवसराचें काम नाश करचे खातीर ह्या संवसाराक तो आयिल्लो पाताक करता तो हर एकलो देशद्रोही जाता जो आमचें पयलें पत्र अध्याय 3 वळ 5 देवाच्या कायद्याक विरोध वेचें देखून एक भाग्यवंत जाया रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत हेब्रेवाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत आमी वाचले आयकले भाग्यवंत जाया जसो बाप पवित्र तशें तुमी पवित्र जाया भाग्यवंत जिणेची कृपा मागया आज मंगळूर उडपी DSCचे सर रिलिजियस धार्मीक आनी सर याजक त्याला बेंजाराच्या कार्यक्रमांत सगळो दीस करसितात त्या सर्व याजकां पासत आमी मागया आमा समेस्तां पासत मागया बापाची खरी वळख धरून पुताची सडवण लोकांक पासरूंक पवित्र आत्म्यान तांकां बरो दी याजकांचो एक वोट वाडो दी म्हणून आमी मागया आनी सर त्याला बेंजार करच्या ह्या कार्यान निमाणें जेवणार जेजून कितें केलें तें आमी याजकांनी करूंक कृपा जोण घेवया याजकां पासून आमी मागया
काळजांत दूख धरतल्या बोगसाणे दिवच्याक तुका बापान धडला सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर पातक्यां कापोंक आयलोय क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर आमचे खातीर विनंती करच्या बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर चड पदवेदार देव आमची काकुतकर आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो आमेन प्रार्थुया बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवान लॉरेस दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावन रक्त साक्षाचे कश्ट मरण सोसून मायमेवन जावंक पावलो ताच्या मोगा सारको दुर्बळाचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप अब्राम धरणीर सरपटलो आनी देव ताचे लेगीत उलोवन म्हणालो हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करतां तो साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलोय ह्या फुडें तुजें नांव अब्राम न्ही तुजें नांव अब्राहम जावंक जाय कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संतत तुका दितलो राय तुजे तावन उपजतले तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतती तावन संतती पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो तुका आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजांक तूं आतां वस्ती करून आसाय तो देश हांव दितलो सगळो कानान देश तुजे संततेक शाश्वत मेळटलो आनी हांव तांचो देव जातलो आनी देवान अब्राहमाक म्हळें पूण तूं म्हजो सल्लो सांबाळतलोय तूं तुजे फाटल्यान येतले तें तुजे वंशज संतते तावन संतते पर्यंत तो सांबाळतल्यात देवाचें उतर हें देवाची उडोवकार Serves por Samso Dev Taka sedangkal आपल्या करारासो उगडास आसा सर्वेस por Samso Dev Taka sedangkal आपल्या करारासो उगडास आसा सर्वेस परासो आनी ताचे पदवेसो आस्रोगिया दीस राताचे मुकामळ सोदीत रावा ताणे केल्ल्या सर्या विस्मितांचो उगडास काडा ताणे उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा सर्वेस por Samso Dev ताका सदांकाळ आपल्या करारासो उगडास आसा ताच्या साकरा अब्राहमाच्या भुरग्या बाळानो ताणे वेंचून काडलेल्या इस्रायेलाच्या संततीच्यानो सर्वेस्पर म्हणटात तोच आमचो देव ताची विधी नियमा
आख्या संसारार चलता सर्वेस पोरसांचो देव ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा ताणे केल्ले बासावणेचो हजार तकल्या पर्यंत ताणे केल्ल्या सोल्यासो सदांकाळ ताका उगडास आसा ताणे अब्राहमासवे केल्लो करार इसाकाक सपूत घालून दिल्ली भास दिसती सर्वेस पोरसांचो देव ताका सदांकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया आज तुमची काळजां दारूण करिनाका बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयका वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया जेजून जुदेवा लागीं म्हळें सतत हांव तुमकां सांगतां जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना जुदेवानी ताका म्हळें तुका देंवसार लागला म्हणून आतां आमकां स्पश्ट जालें आब्राहाम मरण पावलो प्रवादी मरण पावल्यात आनी तूं जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो मरण देखचो ना म्हूण सांगताय तूं कितें मरण पावलेल्या आमच्या बापा आब्राहामा प्रास व्हरतो काय प्रवादी मरण पावले तूं आपूण कोण म्हूण सांगूंक सोदताय जेजून जाप दिली हांव म्हजीच वडवीक उलयन जाल्यार म्हजे वडवीकेक मोल ना म्हजी वडवीक उलोवंक म्हजो बाप आसा त्या बापाकच तो आमचो देव म्हूण तुमी म्हणटात तुमी ताका वळखनात पूण हांव ताका वळखतां आनी हांव ताका वळखना म्हणून जाल्यार तुमचे बरीच हांवूय फडकिरो जायन पूण ताका हांव वळखतां आनी ताचे उतारी पाळता तुमच्या बापा आब्राहामांक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो तितल्यार जुदेव म्हणाले तुका 50 वर्सां सयत जावंक नात तुवें आब्राहामाक पळयलाय कितें जेजून ताका म्हळें सतच हांव तुमकां सांगतां आब्राहाम आसचे आदींच हांव आसां तवल ताणें ताका मारूंक फातर विंचले पूण जेजू लिपलो आनी देवाळांतलो भायर सरून गेलो देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पयल्या महाझुजा वेळार अमेरिकांत हर एका घरच्या तरणाट्यांनी झुजाक येवचें आसलें
अमेरिकाच्या हर एका घरच्या तरणाट्यानं झुजाक आयला म्हणले ती रुजवात जावन हर एका घरांनी नेकेत्र परजळोंक ह्या नेकेत्र घालन आमच्या घरांत हांव तरणाट्याक झुजाक धाडला म्हणली ती रुजवात साक्ष दिवची आसले. त्याच प्रमाणे अमेरिकाच्या हर एका घरांत नेकेत्रां भायर जालाच्या वयर सोंपतालें. एक दीस सांजेच्या वेळार बापूय आनी पूत वॉकाक गेल्ल्या वेळार मार्गार पाशार जाता आसतना पूत बापाय लागीं म्हणटा, ल्हान पूत तो, बाबा डॅडी पळय पळय त्या घरचें नेकेत्र पळय. मुखार वयतना आळे ह्या घरान नेकेत्र पळय, कितलीं सोबीत सोबीत नेकेत्रां, आळे त्या घरचें नेकेत्र, ह्या घरचें नेकेत्र, हांव तूं कालें म्हूण विचारता. ते जाल्यार बापूय भुरग्याक म्हणटा, ह्या झूज जाते आसा एक घरच्या तरणाट्यांक झुजाक धाडला म्हणून आपूण धाडला म्हणून ते नेकेत्र पासारता म्हणालो. अशें मुखार पळयता आसतना एका घरान नेकेत्र नातलें आनी उपरांत मुखार वयताना एका मैदानाक ते पावले. थंयसर एक घर नातलें, एक घर नातलें आनी त्या वेळार भुरगो पळयता, आळे मळा पळय कितलीं नेकेत्रां आसात, कितलीं नेकेत्रां आसात. ते जाणा पूत विचारता बापाय लागीं, देवानी ताच्या पुताक झुजाक धाडला गे. ते जाणा बापूय म्हणटा, वय सगळीं नेकेत्रां ही देवाची. देवान ताच्या एकल्याच पुताक संवसाराक धाडला झुजाक, पाताक नाश करूंक, सैतानाची कामां नाश करूंक, त्या झुजांत आत्मीक झुजांत झुजच्या खातीर देवान एकल्याच पुताक धाडला. जुवांव सोवांजल अध्याय 3 वोळ 16 देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो गी ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताका पातये येतल्या, ताका सत बांदतल्या, कोणेय नाश जायनाये, बागार जिवी जोडूंक, सर्ग जोडूंक देवान ताच्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडलो. बापाय सांगिल्लो आसलो, बापा लागीं आसलो तो शब्द मनीस जालो, देव मनीस जालो. हें आमी जुवांवच्या त्या पत्रांत वाचता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी कितें समजता, जेजून जायतीं अजापां केलीं, जायतीं अजापां केलीं, जायतें सांगलें. 3 वर्सां परगट जुनियर बरें करीत गेलो. जाल्यार हे जुदेव लोक पारिजेव शास्त्री जेजूक देवाचो पूत म्हूण पातयेवनात, देवाचो पूत म्हूण ते पातयेनात. जेजू देवाचो पूत, सन ऑफ गॉड, मेस्सिया, ते पातयेनात. तो जुजेचो पूत न्हय, तो सुताराचो पूत न्हय, तो बेलजेबूल असल्या नांवान ताका आपयतात. पूण जेजू म्हणटा, हांव जावन आसा देवाचो पूत. कोणें म्हाका पळयला, म्हज्या बापाक पळयला. हांव म्हजेच तकी कितेंच करिना. बापान म्हाका ही सकत दिल्ल्यान, बापान म्हाका हक्क दिल्ल्यान, म्हजे आदीन दिल्ल्यांतले कोणायकी हांवें होगडायनाये, तुमकां होगडायनाये. बागार हर एकल्यानी सस्तीक जिवी जोडी जाय म्हणल्या खातीर हांव ह्या संवसाराक आयिल्लो. बापान म्हाका धाडला. हें आयकून त्या परिजेवांक शास्त्रींक राग येता. वो देव निंदा उलयतात म्हूण सांगून आमी आब्रामाचे, आब्राम आमचो, आमी आब्रामाचे, आब्रामाच्या कुळयेचे, आब्रामाच्या संततेचे म्हूण सांगतना जेजू म्हणटा, आब्राम कोण? आब्राम एक प्रवादी वय, पूण उडास दवरा, आब्रामाच्या की पयलें हांव आयिल्लो. देवान आब्रामा मरिफात सोल्लो केलो वय, देवान आब्रामा मरिफात सोल्लो केलो. देवान आब्रामाक म्हणे, जातली तुजी संतती ह्या रेवे बरी, आकाशाच्या तारा बरी, आनी तुका दिल्लो हांव सोल्लो बिलकूल फाटी काडचो ना.
देवान तशेंच केलें अब्रामाक दिल्ले बासवणे प्रमाणेच चल्लो पूण जेजून म्हळें इतलेंच अब्राम येवच्या पयलें हांव आसलो हांव बापा थावन आयलां कोण म्हजे उतार आयकता म्हाका धाडलेल्याचे उतार आयकता म्हाका उतार आयकता म्हाका धाडलेल्याचे उतार आयकता हांव आनी बाप एक म्हजेच तकी हांव कितेंच करिना बापान म्हाका तें दिल्ल्या शिवाय हांव तें करिना बापाची खुशी जाणा जावचे बापाचे उतार परगट करचेंत म्हजी तान आनी म्हजी भूक बापाचे काळीज घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाची काकूट घेवन ह्या जेजू संवसाराक आयिल्लो बापाचो मोग घेवन जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो बागार तांणी तें इन्कार केलें तें समजलें नात तांची मौत दाड्डी जाल्ली देखून रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत अध्याय 1:20 आनी 5 ते 30 आनी 1 म्हणसर आमी वायकता देवाक तांणी इन्कार केल्ल्यान देवाक तांणी समजल नातिल्ल्यान देवाची कृपा तांणी मागा नातिल्ल्यान देवाक तांणी वळखा नातिल्ल्यान तांचे ते मोग राग देवसराचे खोटेपणाचे काळोखपणाचे साडयाचे कोबराचे सगळे अवगुण आयले कित्याक पडकिरो बापायचे गुण ते परत सांगता हांव ह्या भाग्यवंत हप्त्यान तुमी वाचा रोमाकारांक बरयलें तें पत्र अध्याय 1 ते 21 ते 31 म्हणसर वाचा हेब्रेवांक बरयलें तें पत्रांतलें वाचा म्हज्या भाव भयणीनो देवाक तांणी इन्कार केलें देवाच्या पुताक तांणी इन्कार केलें देवाच्या पुताक जेजू क्रिस्ताक देवाचो पूत मेस्सिया बसयल्लो सोडवणदार म्हणून तांणी वळखलें नात बदलाक तांणी फातर विसले जेजूक जिवेशी मारूंक फातर विसले जेजूक जिवेशी मारूंक इन्कार केलें तिरस्कार केलें जायते पटी वय मोगाच्या भाव भयणीनो परत आमी वाचया रोमाकारांक बरयलें तें पत्र तेशें केल्ल्यान कितें जाता अध्याय 1 वळ ब्रदर आसा 21 जावन अध्याय 1 रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत अध्याय 1:21 देवाक ते वळखतले जाल्यारी देवाक ते वळखतले जाल्यारी तो देव म्हूण ताका फावो तो मान दिवंक तो देव म्हूण तो फावो त्या मापान मान दिवंक आनी वा अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें अर्गां दिवंक तांणी इन्कार केलें तो देवाचो पूत म्हणून वळखूंक तांणी इन्कार केलें तशें जाल्ल्यान सर्व तांचें चिंताप व्यर्थ जालें तांचें चिंतापच व्यर्थ जालें आनी तांच्यो तांणी चिंताप कितें तांचें चिंताप आसलें तें व्यर्थ जालें आनी तांच्यो दड्ड्यो मोती अंकरान भरल्यो हां तांची सगळी मोत दाड्डी जाली आनी नाना तरेची चिन्नां जाली आज आमी मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र स्नाना मारिफात आमकां देवाची खरी वळख जाल्या बापाक अब्बा बापा म्हणून जेजूक सोमी सोडवणदार म्हणून वळखूंक पवित्र स्नाना मारिफात आमकां जेजूची वळख जाल्या जेजूक सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून आमी वळखून घेता पवित्र स्नाना मारिफात आमकां भावार्थ लाभला देवाची भुरगीं खरी आमी जाल्या विविध संस्कारा मारिफात आमी कृपा आमकां मेळटा जाल्यारय आमी देवाक इन्कार करूंक जायना देवाक अर्गां दिनासतना रावोंक जायना देवाक आमी वळखा जे ह्या पवित्र जाग्यार ह्या सक्रामेंतांत ह्या भावार्थाच्या जम्यांत ह्या याजका मारिफात त्या देवाच्या उतरां मारिफात त्या एवकरिस्तांत जेजूक आमी वळखाचे जेजूक आमी अर्गां दिजे खंयसर दोग या तेग मेळोन मागतात थंयसर हांव आसा म्हणली पातयेणी भावार्थ आमकां आसाचे दोळ्यांच्या दिश्ट्यान न्हय बागार भावार्थाच्या दिश्टीन आमी जेजूक वळखाचे आनेकले ते आमी जेजूक पळय जाय आनेकले ते आमी जेजूक पळय जाय देवाचें मंदीर आमी हर एकलो देवाचें मंदीर म्हूण आमी वळखा जाय आमी हें पातये जाय देखून आमी मान दी जाय आमचे मदें समाधान आसा जाय देखून हेब्रेवांक बरयलें त्या पत्रांत आमी वाचता एकामेका तुमी समाधानांची येया सोस्तिकायांची येया भाग्यवंत जाया पवित्र जाया म्हणटा भाग्यवंत आपत्याक आमी पांय दवरता आसतना देवाची कृपा आमचे ते वाळटा ती पवित्र आत्मेची देणी हरसिल्लो जावं सर्वेस्पर देव ताच्या
त्या बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात पवित्र आत्म्याची देणी आमकां दिल्यांत आपल्या रक्तान ताणें आमकां विकतें घेतलां हें आमी जाणा जावया. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी जेजू खरेपणी वळखया, आमच्या बापाक आमी हरसिया, ताणें धाडिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याक स्विकार करया, भाग्यवंत जिणी जियेवया. आमच्या सुखा दुखांत पिडेंत भलायकेन कस्ता दगदणेन बेजारान कंती दुखांत जेजूचो मोग करूंक तिरासणेन जियोंक कृपा मागया. कितलेय कश्ट येवन देत जेजूतावन पयस वचनाचें, जेजूच्या मोगातावन पयस वचनाचें, देवाच्या काकुळटीतावन पयस वचनाचें ती कृपा मागया. एवकरिस्तांत आमकां तें मेळटा बळ, त्या बळान जियोवन ह्या भाग्यवंत हप्त्याक पांय दवरता आसतना भाग्यवंत जिणी जियोंक कृपा मागया. आमेन. मानू बापा आमची मालिकी मोगाची, मानू बापा आमची मालिकी मोगाची, नितळ मोनान आमी स्वीकार करून आमी दयेन परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रतेचा दवा सर्वेस्फूर्त मानून घेवं. काकुळदारा देवा, तुज्या वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो यज्ञ तुका फावो ते बरें भेटोवंक आमकां करपा दी. तांतूं सदां वांटो घेवन सासणाची सडवण आमी जोडिशें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळे. आमची काळजां करूंक पावली तुज्या महिमेची वाकणी. आपल्या कुर्साच्या उतरा बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी दाखयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाते तुजे महिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. हो सर्गी तुकाचे गुण सर्गी
सर्गी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे ओ सर्गी तुकाचे बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कसमरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची त्याच परी जेवण जात आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समिश्ट घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नवे आनी सस्ती करार अशें हें रगत पदकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bavarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन साला, Gesù जीवन साला, Gesù बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो मी भक्तीपणे उगडास कर जावं हो जिविताचो उंडो ही सर्वनीची कास तुका समर्पीत हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगास सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा जेराल्ड आयझक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरे देवाचे माये सांगाती तिजो पती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत धर्मता भाग्यवंत लॉरेस आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Dios Jesu वरवीं Dios Jesu सांगाता Dios Jesu थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना सर्वंदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलें तें प्रार्थन आमी दीर्घेवन म्हणया आमच्या बापा तुझे नाम पवित्र तेरा संकायो तुझे कशी सगळं सता तशी संसार Om so disporto graça samkadi ani ami amche suklele ambukshita तशें आमची दुबात खा आमबुगूस आनी आमकां तोळीन पडून दिनाका वायटांत न्ही तूं आमकां निभर सर्वेस्परा सर्वायता विघ्नांतले आमकां निवार दया दवरून ह्या जिवितान समाधान दी सवस्काय दी सर्गींचे भाग
आनी आमच्या चडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात तेलांक आमकां उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सराकनांतले वाटय कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बावडत्यांचेर दिश्ट घाल तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी आमकां एकवटान सांबाळ तू जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमीन सोम्याची शांती तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें तुजे भितरचे म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली जेसू मोच्या देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा जेसू मोच्या देवा जेसू मोच्या राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा कैसर असो सोधन करो स्वा तुझे लगी असा सोमिया म्हाका जिवीत दिवचे जेसू मोच्या देवा जेसू मोजा राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा कैसर कैसर बसो शोधन करो my past tos ești mozo mia tu somos mozo oswa जेसू मोजा देवा जेसू मोजा राया जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा कैसर बसो सोधन बरी भलायकी तोच पयस मोसो सोमिया गुण कर म्हाका जेसू मोजा देवा जेसू मोजा राया जेसू
मोजा देवा मोजा देवा मोजा सर्वा कई सर्व सो माता पाय सर्गाच्या जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा तुझ्या पोवी जेवणा तुझ्या मोसारता पोसताय आमकां सोमिया तुझ्या दैवी पुत्रान तुझ्या सुसंदेशा ओसुवा पाकयता जनिया अर्गा सवर्गा सोमिया जाइन्या कुर्पे देल्या अर्गा अर्गा सस्ता सस्ता तू जाइन्या कुर्पे देल्या अर्गा अर्गा सस्ता सस्ता प्रार्थूया जेजूच्या आणि आमच्या खऱ्या देवा आम्ही घेतिल्ल्या प्रतिमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक हाल उपाद्रांक वगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे पाय हात सुटसुडीत कर गरिबांचे आनीत भोगलेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर ह्या हक्कां पासत कश्टां मरणा लेगून सोसूंक आमकां तयार कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं सर पदवेधरा बापा हांगासर ह्या पवित्र तळार मुर्दोम दिवन पिरजेंत रावून जेवणाक वंतिके दिवन जेवणाचे प्रायोजक जावन तांणी सांत वर्साच्या मानाक दिल्लें तें आंगोण फारीक जाता आसतना तांच्या आशा आत्रेक फळादी कर कुटुंबाचेर उजवाड लाभो पवित्र आत्म्याची कृपा लाभो तांणी दिल्लें तें दान देवाक मानवंक आनी तांच्या दिसपडत्या ग्रासान कामांत वेव्हारांत बरेंपण जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आता नांवां पयलीं मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. मुर्दोम जीवन अंद्रादे आजेकार जीवन अंद्रादे आजेकार मायकल रॉड्रिगस कणजार मायकल रॉड्रिगस कणजार विल्मा रफायल डिसोजा कल्याणपूर विल्मा रफायल डिसोजा कल्याणपूर सचिन डिसोजा पंजोट्टू सचिन डिसोजा पंजोट्टू. जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक हरमन फ्लाविटा मेंडोन्सा पांगळा हरमन फ्लाविटा मेंडोन्सा पांगळा. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां आयवन आग्नेस रॉड्रिगस एंड फॅमिली मँगलोर आयवन आग्नेस रॉड्रिगस एंड फॅमिली मँगलोर एनसिला विक्टर मिनेजेस एंड फॅमिली मोडबेळे एनसिला विक्टर मिनेजेस एंड फॅमिली मोडबेळे. झीना विक्रम डिसोजा पंजोट्टू झीना विक्रम डिसोजा पंजोट्टू. लीना फेर्नांडीस मुंबई लीना फेर्नांडीस मुंबई. मायकल रॉड्रिगस कणजार मायकल रॉड्रिगस कणजार. तेरेजा सांतीस रेंजाल तेरेजा सांतीस रेंजाल. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यां तर तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो.
भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा दिवून जियोंक तू फावो कर भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा दिवून जियोंक तू फावो कर उदार मोनान आमी सेवा करून संगी उर्जित करूंक देणी जियोंक सादी जिणी भाग्यवंत लोरेसा आमचे तुझी दीस घाल देवा कानन महिमा दिवून जियोंक तू फावो भाग्यवंत लोरेसाक नवेनाचे मागणे हे भक्तवंत ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಂತೋರೆಸ तरण्या प्रायरस बावडता खातीर कठीण कस संजू दिल्या आयकमचे कालते मागणे वरत्या पातळेन आमी तुजे सरशी आयल्या जिओ बावार्थ ती बरवसो देवाचो आनी आमच्या पेलाचो खरो मोग आमकां जोड दी आमच्या बेसा सरी जावं निस्काळपण आमचे ते परजळशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलांते कालतेपण आमी दाखयशें कर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन कश्टान मारांत आसल्यांक आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर अनभवडत्यांक आनी भवडतां शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावं मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवया बेनेडिक्ट डिमेल्लो निट्टे हे वाडो हिच्या जाग्यार उदक नातलें म्हणलें पूण सांत लोरेसाच्या मजतीन परत बोरवेलांत 300 फिटाचेर उदकाक मेळ्ळ्या खातीर सांत लोरेसाक साक्ष दिता म्हणलें दिलें आज अर्गां दिता बिझनसांत बरें लाभ जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात भुरग्याच्या नडत्यान बदलावण जाल्ल्या पासत आमल पिणुत्यान सुटका जाल्ल्या पासत अर्गां दितात मेळिल्ल्या सर उपकारां पासत जायतीं जाणां अर्गां दितात अर्गां गीत गावया पाण संको 49 अर्गा तुका सौम्या अर्गा तुका जीवित पिल्ल्या सौम्या अर्गा तुका अर्गा तुका सौम्या अर्गा तुका जीवित पिल्ल्या सौम्या अर्गा तुका तुका अर्सिता हांव तुका वंदिता तुका वंदिता तुका नावाडटा हांव तुका हर्षिता हांव तुका वर्णिता हांव तुका वंदिता तुका नावाडटा मेळिल्ल्या मागूंक सांत लोरेसा मरिफात मागलो उपकार मेळोंक राग मोसोर पयस वचोंक बरी भलायकी मेळचे पासत कोर्टांत आसले केसीन जीक मेळोंक एलर्जी गूण जावंक पयशांचे समस्ये पर्याय जावंक आमल पिवणे सोडूंक सांत लोरेसाच्या मजतीन भुरग्यांक शिकोवंक बरें मोत मेळोंक जाग्याचे समस्ये पर्याय जावंक विजा मेळोंक कोलेस्ट्रॉल शुगर BP नॉर्मल जावंक भुरग्याचे देणे लाबोंक भाड्याक घर मेळोंक मागतात सैरीक मेळच्या पासत कॅनडांत PR मेळच्या पासत मागण्याचो स्पिरीट वाडोवंक गोवबायला मदें आसलें तक्रार रावोवन गोवान पाटी बायले सांगता येवंक हातीन घेतिल्लें काम पंता पावोवंक नव्या बांदपाचें काम सुरू जावंक कृशी बरी जावंक अवघडांतले राखून व्हरूंक नर्सींग पास जावंक रीण फारीक जावंक विविध रितीचे कॅन्सर पिडा गूण जावंक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावंक जियोंक सर याजक आनी धर्म भयणीच्या बऱ्या भलायके पासत फ्लॅट विकून वचोंक गोमटी दुगूण जावंक दान दुगूण जावंक गर्भांत आसल्या एका भुरग्याची वाडावळ बऱ्या तरान जावंक बिझनेस बरें जावंक कुटुंबान शांती समाधान मेळोंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोवंक बावर्त घट जावंक ताप कोंकली गूण जावंक शिरांचे समस्ये समजावंक बरी जाणवाय मेळोवंक किळ्या आनी समकळ गूण जमचे पासत सांत लोरेसाच्या मजतीन गोवबायलां मदें आसलो मनाभेद मनस्ताप समजावंक
नकारात्मक चिन्ह पयस जावंक आमान म्हणल्या ब्लॅकमेल करता ताचे तावन सुटका लावंक ऑपरेशन बऱ्या तरेन जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक पिड्स गूण जावंक मागता आसात एका सिस्टरीचे वेरिकोस गूण जावचे खातीर मागतात प्रत्येक त्या हांव पासत मागया 13 वर्सांचो एक भुरगो शॉन म्हणलो विशेष पिडेंत फादर मुल्लार आस्पत्रेंत कश्ट जाता पयलें जॉयन दीस म्हळें लिवर आनी किडनी डॅमेज जाल्या पूण आतां एंटीइम्युनो सिंड्रोम म्हणलें आसा त्या भुरग्या पासत विशेष तरेन मागया रिपोर्ट गेला बरो रिपोर्ट येवच्या पासत वखदां ताका रेस्पॉन्स जावच्या पासत त्या भुरग्या पासत चरक्या भुरग्या पासत मागया रायन मिनेजेसन इंटरव्यू दिल्या ताका एक बरें काम मेळोंक प्रत्येक तरेन आमचे पासत मागया सांत लोरेस दोळे उक्ते आसात ताचे आमकां चिंतून पुरो कितें गी म्हणोन पूण सगळें तो जाणा आसा ह्या जाग्यार फाटल्या दिसांनी बुधवारा दिल्लो उजो ब्रेस्तारा 2 फावटी दिलो ताणें उजो शुक्राराय दिलो देव तांची मोत उज वाडोवंक तांणी येवंक हांगा जेजूत स्वामी सोडवणदार म्हूण शरण जावंक जायते नश्ट 30-40 लाख म्हणसर नश्ट जालें देव सगळें जाणा तांचें मन परिवर्तन जावंक एक बरेंपण कितें पुणी हातूं एक आमकां दिसून येवंक आमी मागया ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಮೇಲೂ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವರನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ ಆದಿತ್ಯ ದಿವಾರ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಶಿಲುಬೆಯ ಹಾದಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರೇ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಲಿ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಬೆಳಕು ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ ಮತಿಭ್ರಷ್ಟರಾದಂಥ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ದೇವರು ಲೋಕ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಎಂದು ನಂಬಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ हांगा आनीकी बरेंपण जाता हें बरेंपण सोंसून जायनासतना करची अक्रम कामां देव नापयस करूं दी हांगासर आनीकी बरेंपण जावं दी अजापा जावं दी म्हणून आमी मागया देवाची काकुळत वर्ते मापान वाडोवन दी देखून गीता मरिफात देवाची काकुळत मागया सोडाळीस तुझी छाया साई मका सोडाळीस तुझी काकुळ साई मका सोडाळीस तुझी दया साई मका सोडाळीस तुझी काकुळ साई मका मोजा जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू मोजा जेजू अर्गा तुंगा अर्गा जेजू अर्गा तुंगा मोजा जेजू सोडाळीस जेजू तुमस जाय म्हाका सोडाळीस तुजो मोग जाय म्हाका सोडाळीस जेजू तुम जाय म्हाका सोडाळीस तुजो मोग जाय म्हाका हालेलुया 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 शेकी बावरत्या प्रमाणे बरी क्रिस्ती जिणी जिवन बागी मरण मरण सर्गा तुझे संगता ससना देवा उगडसूंचे बाग आमकां समेस्ता फोव कर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं
तुजी खुशी सरगर जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले मोरये मरी फात तिचे मजतीन सांतोरचे मजतीन माग लोपकार मेळोंक नामान बरी कृपेन भरलेले समी तुजे संगत आस्त्र्यां भितर तूं सदैव फळचे खुशीन जेजू. भगवती मरिये देवाची माय मोपया प्रार्थना कर आता आनी आमच्या मरणाच्या घडयां भगवंत लोरेस मर्तीरा आमा पसत विनतीक क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसून प्रार्थया येसर पदवेदरा देवा भगवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जायत वर्सां तुवें केलें आमच्या अवगुणाची कॅन आमी पालवाशें कर्म लालेन मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर आमच्या पिढे खातीर मागया पेल्या पसत मागया हेरां पसत मागया हांगासर येवच्या सर्वां पसत मागया कोणा पसत आमी मागता कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा बावडतान काकुळतीन जेजूच्या नांवान जेजूच्या रक्तान जेजूच्या सक्तेन आमी मागया. सोम्याच्यो नांवी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें सोमी तुमचे सोमे आसूं सर पदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वचून कस्तूंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वाची साकरांचेर तुजी दयाळ देस्त घाल पातकाक शिक्षणान रेवडलेल्या तुज्या सर्वांक बांदपासून ते सुटका दी मोतीची पिडा कुडीची पिडा दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या आगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सा लोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बजलिकान तुज्या दैवीक सावसो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोसकाय तांची जावन अशें शांती जोडलें ती तुज्या साकरा जेजू क्रिस्ताच्या शिकवण्यांनी देखीक प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक बाग फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावूं तुमचे संरक्षण कर आमेन. तुमचे भितर तो रावूं तुमकां सांबाळू आमेन. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां बाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं तुमकां राखून व्हरूं तुमचे वयर तो रावूं तुमकां आशिर्वाद दिव आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मो सांज लोरेसाच्या मजतीन तुमचेर तुमच्या कामाचेर भुरग्यां वाळाचेर आनी प्रत्येक तरान 10व्या क्लासीक बसच्या भुरग्यांक आशिर्वाद घालू आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची वडूका पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं पवित्र तेलाच्या माकणे वरवीं सर आमची पिडा शिडा गुण जावं पातकां पाटी परतो बरेंपण जावं दी म्हणून पवित्र आत्म्या लागीं मागया उबे रावया. पान संको 95 पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन अंतरान सस्पाता चीनी मोजी उसवाड पाको कुये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंकुये सतानी तिच्या वाटेर म्हाका दिसपडते सोलोंकुये पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन पवित्रत्म्या आमचे तूं देवोन
सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोवंक ये सोमेस म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार मजत तुजी लाबोवंक ये निराशेंदे देस्पोर सल्ल्या वेळार भूसवण लाबोवंक ये निराशेंदे देस्पोर सल्ल्या वेळार भूसवण लाबोवंक ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या आमचे तूं देवून ये ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ
ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ मोगाळ पुत्र सोवे आमकोर मोरी आशीर्वादी आमकां जेसूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दितुचे भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कृपेचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.